Eti samete de okana se a ugidi sesa entitira na di no na sanya me no ho and omona influence ni pamani di bone. Yeah, they can possess, they can influence. Okay, so you believe said they can possess and they can influence. Whilst Christians also said they can influence but they can't possess. Very good. Mamo example, you can be influence wa. That means independent means send some kind of channel through you which is to give you information be my way. And it me possess the entity me possess and say once will be come da. Come. Yes, once will come there be. Yes, you walk in spirit into be bow. Okay. O bow automatically satan no utwa ho entwa but spirit dey through more twa bitwa. Me da say. Ye beba ho, ma men call black son no. Black. Yeah. Ye pese ye hu say ene nipa wiase. Yeah. So to be show any man na family phone ma trouble cow. Na mo jatetetetete ne de ma ko gina court me ko ya me say bonsam. Yeah, very soon it will come. Sa akwada iti me hwe ni di metete mo amu pia na ma kire na ma to de mo na serious one. Na wo bubu. Ade collect photo pa. You ba chiri de ko police station me say fan cham na bonsam. Yeah. That will be a dibone a bonsam Satan, bonsam Satan. Na ne ye pese hu say truly ye wo bibi sa ho entity bi ho, nyame bi ho. Honhom bi ho. On your friend bonsam ana Satan ana Lucifer on ne dia ne say wo hwa manipa dibone. Ye be bisa ho. Lucifer ho. Okay. Na onye oni obi a bone wo universe ne mu da. Oni obi a bone da. Obi a bone. Na bone na ekoso do. 2019. Ne ba panyini baako. Ho ba pani Lucifer ba panyini baako. Okay. NJB on ne soldiers be ba. Ghana ha. Yeah, that world no operation. We are very abrofun do omo ya we. Like say na ya ma onsem ye huhu. Abrofun do omo ye frame machine bi chrome. Do omo video a many CIA for agents ni bi kasa na say ya oso ame. Na madam for bi kura was abiola. To can straight say we saw you on our videos. Say you will lead the war. Very soon we will come here. Okay. Money cost was as so. Your friend go be people with mark of the beast. Abaifoi. Good. Na the enti omudin this ana be person me kire omudin na se. Nyame bo ade nyina wie. Say oye nyankopon nipa nsom no no. Ana Nephilims abofo ni bia se omon guide nipa ni nipa be wo we. Na omuni nipa wo ye no. Ana aduane omudi dɔɔso ohu de omudi matwofo aduane omutimi afuo bɛse one day kakra mu aduane obedi enso no enti no na nipa nya omo ano aduane bi na omo hya ase se omo we nipa. Okay. Na se omo bachi nipa na ahemfo ni timi na omo kuromfo ko hye esum na omo ahu omo okɔhya menam omo behu ana sabre Lucifer no o aboa bi sabre na dinosaurs dragons ne mo akese o Lucifer no aboa wo a wonta ban wonsa ana ohene no osusu sa aboa ne nim nyansa no ohene ne kobusa wo ne se Nephilims ne ba bia ne kraman di kan po no adwane omo chi nipa ohun so omo achi aboa bia nti yedan na esum mu kra mo ane hu and ye de bre na kasa o. Good. Nti brand me bu obi ade tot. Enti no aboa no ne enipa no hene ne kwa apam. Se sa bre na ya we ashembla so obi atimi sum nyame ope. Okay. Ana aboa no ne ohene ne kwa apam se ode ne kra bema ono aboa no. No afa ne se ne kra ne na je nkwa. Obema no sa ani ni bi. Ana ohene ne gitun. Ana mmoa ne ma omo ani no ene omo senses na odwene bibi omo di hu no. Ana aboa ne ba asoro se ewiase nipa age atum so ombesom no nti obepetumi krata a kire se ono so kan nyame ho aboa ne na ekoya we ho akwaje se serpent o nyansa. The Bible describes so the Garden of Eden no sabre na afa ni abo England for no Zurus ye ni creation. Okay. Ye Greece enyame enipa e wo wiase na Africa for na e wo ha no mo agimi bebrebe ne teteni e fro one Adamu people ha na boy yen. First no Kenanunaki bo elves enkies. Now no munim nyansa no mzi omuntu gold maybe. Okay. Ani e bo creatures are omu agimi a on de okanso onye dwuma. Nti we mu no 400 years no omunya independent free Egypt. Yeah, blacks and one boy. Half one. Yeah, one boy yen. Yeah, blacks and one boy yen. Oh, I found the creative me. Oh, I for be okay. I found the boy yen. Okay. Enti no
omone moana ya pam ama aboa na beji seal say people with mark of the beast ni any creation nyame bia ni ho kwan say wo ye nsuo say wo ye bofo sa abra no na ya we nsa ko hye mrase say obi di bone a wontimi mie fo mo mfa ne hye ho enye say omo anim na efele wo hu dia mechiri tete no na odi bone a ebie fo ne de wa hye ho ne aka tum but emoa no beji tumi say people with mark of the beast ni omodia no omudi bone a emoa no na wo omusu tumi okay ana omono omudi bone a na omudi akɔhye spirit omuhu ne da se onu na edi sa bone no se omubokro no a na odi akɔhye Lucifer enti me the message by information by say ne ba panyini ba ko se onye interested enti baya omonka no kre se bone na edi no ye de adwene na edi okay because omutimi fa aboa honhom aduane a odi betum na odi ama yale ogidie se aboa ni nyame pe okay nti obetumi di aboa tale wani mo nti eba ni se ya na bone a ekoso e wa asetram no eye saa emoa no people with mark of the beast omudo omo adwene ye na eye enye spirit bia na hye no honhom bia nhye no omo apem eye bone unza hanom no sanko for no so what chire ma me hu se people with the mark of the beast na eye abaifo good sa abaifo na kan ye from ya abaifo na enim omo na na omo ye abaifo foforo bia abaifo na enim omo ha so wo sika na wo ma ne half a na ni so no ohun ne se wa ye ne bone nti odi be ko atia wo okay udidi na wo de half mana so salary ba obem atua half ma ti na nyankopon se wo de waduane be ma na di fama kraman okay wo hu de amechire to ugidiem de omo na edi bone no and that is what they do okay no mu wi a omo nyankopon kese pa ni nkontompo enti da bia me ye omo because omo sole omo se oman mu ayeden be ye onvanya de pa obi ma osika wo de be se na adwuma o yonko sasabronsamu a wabu achacha baye no ye mu kenkon akufu adoze fa kroma memeye ni ya ama na de ama no e come de wa okay ba me mo bi adi da otwi na wo kan de o pa che se sa baifo mu sasabronsamu na say no ano da bi enko ho because menya so so to prove bi a che se papa na waboni de no o ye mu kenkon o men kan se also ni nyankopon hwe manso tamo usa no okay asubontin what they to aso me enti no omusu no omu de ma me mpa omu asem ba ko no compare by fasem good okay omu ku krom ha no omusu banye woman is guy or the best say wadwuma woman aduane or the be ko atia wo wo che na de or the be hawo oni wi aso oba bone nko an omudi ne yonko a wa di bone na because omo no di bre mu no wa wo di bone mo ne ma wo di bre ye be also fu panyini a maku panyini ji say wa wo yensem money pa no but omudi too many komani pa bone ni wie no omi omo a omo say na ehun kire ye na wonya aboa nye kwase a wonye papa oyonko a wagimi chen o men se fade e ma me na menye ni ye ma no agye adi obi anyankopon se aduane e de be ma se bi yemfa makraman enti se no mo person mo ye changes omo so mo hia nyame foforo ana me say se be ya sisi ano sa people the mark of the beast no a me a che so omo ni dibone no good omo nyame no no hwan aboa nyame ball no te se wo ye ne nam ha ne nam serpent no good by sa wo ne de o nine wonsa e won saban twen so mienu se obo ade ne so de wotaya to oni ni pantem e ma wasesa ne form aboa original na oni nipa cause agreement ne on de oka Olympics anyame ne ho oh okay se ya we shemla se nipa bia wo ho kwan so osum nyame ope oh dia mechi enti me ba e ba ne se dia na wo kama Christopher na tia se nya ordinary owo ne na namfom yi ni momo se kire be ya bia onye obia o te se wo ya utimi de bobo no ye ba je se ono no nim nyansa ono no higher level onim nyansa chen no te kasa bia uza wo we bi no omo nte kasa o te kasa kra onka I just say we enlightened okay ba sa wo nde no te se nipa utimi chia wa te se wo hu dia mechire I said ni suman te so osono say onim nyansa pa okay a time where you wasted the Africa for school schools and get the chere asono ade a ana omo ye mpanyimfo anka corruption ni o but I say
Abusia gusu tie Ajenkwa 101.9 FM Jumadi ni ASETENA mo nsem yene Father Christian na fi Daklen ana eye Black Sun ana ye hia ye din komo na ebusa se honhom a emani pedi bone no ye frɛ ne sɛ wɔyɛ bonsam wɔyɛ Lucifer ana so we Satan na no na abusuafo mi nsem obi age brother adaje e de kan fa no first stage achechim na me sɛ o tua ade wom o joto ne ma down o pese obisa asem ana sɛ o so pese do ano tumu a send a message Ebra 0204 905 655 0204 905 655. It also be sending a WhatsApp message and also be WhatsApp voice note and also be sending normal text message in the diabano. Nini na beje ni aken ka dia ma about don kwa pa community dia nan emiensa na men call father ho. Father, we make key point to be emi hu say ahonhom emungra nipa nemum omo ehye nipa kutupa ema ne de bone now sawon na ehye nipa kutupa say omo influence nipa ma nipa tu adamodia sa honhom no eye honhom be ya na yakasa honhom be ya honhom bia every source nim okay the obo wiase nyina tumi bia firim source tumi wo wiase nyina na ba men chipu in me nyane ka ba isem bi yes. I don't say by for me and son mo hia yi na o ka sa no de bia me ka sa asem we asuma woni mu on o ka mu asem a no ahwe ni yi okay omuni he de we o ka be ba cho nya botre ebre nam se be ka santi no regret it sebe abo na o ka na asem no so wow sebe woni wa ura sa asum ni mu no ye osum bi ana se wonyam bi e wo ba iguro mu okay I feel senunos. Your friend says Senunos. Okay. The word senunos. Senunos. Said there that bebente and the numate. And the same thing a Catholic when the persecution of witchcraft stop here. Wiccan tradition shall say 1944 na Wiccan tradition shall say. Okay. But we are the oldest witchcraft shall say. Bra Catholic eja persecution. Now to me and senti the word that demon I said that spirit no for the demon. No to me any saint no. Idolizing as Lucifer. Oh, okay. I want witchcraft in the SUG no. Nyabotre. Beso wa samna waka no. Onyabotre na sansi subim. They make sure we say Abraham. Ye wo gods. Witchcraft mu. Okay. Timo ka say mu no share. Okay. Baby. So be you ni bia. Ono fa the club hu bi da. Okay. Wo na o ka na asem no. Sa bo no dan so no. Leviathan. Okay. Go read the end of the book of Enoch. That was Leviathan in the river. Okay. And Netflix has someone in the air kontokwa because of say omukọ baako so daye. Netflix pani baako so daye. Say ye be say wiase nso ye the e be say wiase. Okay. No say that be enso e be say wiase. Yenti daye wiase. No mukọ Enoch nchen. Okay. That na Enoch timine sebe Metatron a wo ben asafua fa say enki. Me ba cho Enoch a Bible ma. Enoch o Bible say na kan ayira ye so tu course. Okay. Now join a descend ascension. Okay. And here who existence. No otimine obade na say source nye dey e communicate. Okay. Tonko busanda ya ase. Kayere no ocho mu say that no say there be boni we there. Ono mo tena say boni we there. Ye ja no na ye yo because amoti bia no omodi die sa na so mudidi. Eti utie new dark sana. Was no influence no omoti die die be no kore. They were men of giants. Bible study that say obse no mo ye ene memo mo ya koduru for ye mema. Okay. Na omukọ nipa watches no mba hwa asase we so. Watches no pania no gum Samjaza. Samjaza baby bisu friend Samyaza. Okay. Samyaza ene call gum nchen. Ene ko say enipa man wan efe. Nyame na so na so say momra metichi wo mo. Okay. Eniama bi. Eniama chechem si de adresse. Si de ne ma ne enwe ma hyehye wan nuane. Eniama si de ye wakasa no wo be kipa ma brabo ya mra ma ye. Ebra source no source ya fẹ́ Nyankopon no ya fẹ́ Nyankopon bi fẹ́ Nyankopon no obo nipa wie ye no obo nipa wie no ana obsame ba na botema no osan ma abofo ni bi ba se omo ma kire se de address e ma kire enipa se de okipu no kwase afiri adum ni mu enema nkata ye hu bi civilization sha se free ho okay obeto an so bat yenye clear woni ma bi ho e de ne si ye me free sa adum ni mu afi na o se nya bibi kata ye ho Sadunum na se the Cassia can a better my mental summarize my the mess summarize I say a bow dika kofa beme dika ede e ball berry ase okay and I said like judgment about free ho
but said the amount for say Lucifer na kwada da and I said the uncle because your boba and bear man penicillin d your bomu okay it said ye even your man bear man da say eve okay it even ma Adam so ka say wait there wait there me honam don't because wait there let's say we dey dey ahun bi pen na dey di ka ball no kro to me say bear man no oni to me bear man so oh okay it enam no person dey ono no so na bear man chef form it want ho no free ho okay ofiri okọ de yesoma abofo so nkofana ma wa ne o manko okay ema angel of death sabi wa fun osoro yesane ne bai yoba hindu mu a yeje angel of death di okay ye fa ne yamaraja ye jinu di okay ye nye the word Satan as Lucifer because Lucifer is a creation from Selinus from the Roman Catholic era hona na mpesa wo chiemu ye maye no o se no na ye de no mo e decide no to ade no tamwa ebe wi ase wo de aduro kura sebe hama kura se yawe bayifo wo de nyasa kura bi so kwa bo bi na se free Catholic mbramu a wo e bayifo okay me nguru the persecution of witchcraft ya ka se ka enya de ketewa wo elipa sebe ya gira Bible so ya gira adwene so aku wo no ela obi hye wadwem se baye bibia besi bia baye obwa okay onum de woka okay nti eno ya na eden senye baya eden yewa tumi bebrebe yewa hohum bebrebe e wo wiase okay yewa hohum bebrebe ena bayi na woka no so no onum nyame omutu omu nam yewa nyame bebrebe so so no mo ele ele ko mo self to wait enyamwa eti hono enyame nti omo persecute sa which omo persecute omo no na omo thank God and as a Selinus na yakana asem okay eduru baby no siri ni nyuma tie anything like that no several many by say o saint na mo o saint na no bi so no na why the waku no okay enu tu no ye transform ni din no ene ne yo bia no e ma ne ko ye say ono ne de Lucifer na say obonsam o Bible ni mu okay it said there na bebe ete sa pepe na obahu bo sa bia na na bebe okay na bebe na say no so nyuma nie de ma bi find mark and say before mark am for ntiase no say duru pe baby na say ungane na say ofre obre bia odane wodi e che won na omudi na chi so ba o mark bia obena wodi na no e possible o ma so ofe okay no na bebe na ide atim hu baabi o mark o so ye de dia oh okay da omo you know say what say Roman for with the Nadia na okay me too was Roman for Ash Wednesday say yeah Ash Wednesday around the cross to be so that is it Roman Catholic cross to be that is it every ho and eba eti ade bia Selinus near the sum ni bia no Catholic depicted that almost here but essence say omutimi magod no e me saint now essence of saint we kunku na cheat for din and mo me fa boni bi nyadai therefore creating a very hideous name bad name say Lucifer. So what can say the other part said ya na ebinim susu say edin Jesus Christ na ye create ya na say invent ya no sana Lucifer so no ye create ya na the term ka say Jesus Christ is a Latin word kasa embe kana ha eno ye ni uko ye kan eti ye invent say no eti Satan your boy was Yeshua Hamashiach kana say Yeshua eti Satan so no ya dey create ye creating say the be ya ebe koko akata ade bi so ye di wo bone okay abrede timi da say Father Christian anabusi atene kan ene o che ni mamudi ama na akom no se maka jeba mpe ambulance anzia ba media register dakle de bishop the chip paka de bobisu because and obi a hiti ofia busi koso na fa voice note ne bra 0204905655 voice note send bra 0204905655 and also be send WhatsApp message 0204905655 and also be send text message SMS 0204905655 ni nyina no odi ba be busa o question and also be ka bibia to de ye ka no so because enu mienu ana ye di djuma nti ba bia wo a wutie bia no ye no ene di djuma no ba Facebook a ye pa cha be ba wo ba Facebook a ya Agenkwa FM kuma se 101.9 Agenkwa FM kuma se 101.9 hoso obetuma hwe live e ho so na YouTube ye stream Agenkwa FM live
na live ne LIVE na Agenkwa FM no ma space live no LIVE also obetima hwe live oba subscribe oba share na fe wa like page no e de aka ho comment section so do adwenche no asem bisa bego Father Krishna what guest a minute akase me be abola sana e kana ase na oda nsumu no yes uri so ko Job 40 nyagopa kana wase Job kana wase mo okay o kana say everybody said the boy Job ebusa na questions obusa Job say na o wo here na oda dra e dan chambla bo free eponimu okay where were you when I was using the hook to draw Leviathan out from the river? Okay. Behemoth, you can't want to Job. Okay. It's a debo Behemoth and soon can silence on the same Behemoth now. Said the night and so dry the that year now what the moon that is the same as one word. Okay. It will person just serpent or dansium. Who not dansium, but that was Leviathan. Okay. It Jacoba say almost so die say this you be say we are Uncle be saying no, what happened next? Uncle be saying no, no, Chara said the onward and my day. Aye, I home I say watches no, above for no, Omonem Nipama die, Nipama die, Nama, as a for Yelit a Nama, okay, daughter of Cain, as a for no matter, a die. And on Bow Sign films, no Bono, what didn't you just sugar or shagunto, and over the sense to see the Eba, but I don't soon ebano, nay, Enki Grosso, you might be better between us as well as assassino. Okay, Mona Mode watches in by and on Modern Tag was by some machine possible chin party, and the pie there, I go astray, and I'm once I turn on to Nipano. Okay, it is as the HC the past, and the second. Yes, I am my name. You some years a more chair astrology, a chair magic, a chair nobody be. To many people, yes, super intelligent, and brosumo, one can say someone. So the word need to say you be necklace, near Baco, and as a back, for asset. That's not here. On that, a million ones who in a buyer. That is it. Some ones who in it, not Sabrina, we are a Cassiano, and in so they said in our said, not a you could be paid. Nara, Nana, that time, so baby, I never said Gilgamesh. It do have a chaos was yes, no one quite about Sada Akeno. Okay. See them Gilgamesh story. And it's the cow. But I say, remember a black son, and sorry, remember a duckling ho. Duck. You do come on a chair, same survey nipa between me at cheer was say a wabrabum. Because and then nipa be brave, I want to trade there. Nina say someone whom be a nipa. If you buy in a year, bonsam and it is I do the bonsam and a year. One young who said, oh, the Lucifer no ho. And I say, Tano ho. Yeah. Monhuno Musiano. Utimi volcano, only need come on in a casa. Yeah. I'm one who says, Nipa be bonnia, and I said, one bebo bitrima, and you know, I pay say, Nemono, a yen, the Vacas and Quada, and Anamba, and a shinipa, and Momuti bonnet. Pair the black sanaka, and a dear Father Christiana, and so Akano. What did to talk, would you any dear winning one? And then I'll cover. One thing is a life we a woman, no, our perceptives, like a near dream home, are limited by the only pebinim. Okay. What you know, but our expanding on self person and being can then you go to some kind of a EBI like I don't baby. Okay. I'm a one who remember. Yana, me, I don't blame people, and at times no, you meet here, Yana, me per se, me, oh, me. Yes, yeah, at the peweno, and then come on. Ye didn't pay be a GD said you knew Nadia on Fanchaye. Yeah, me a practitioner. Okay. Me read the books. Okay. Be a practitioner. And then Sana me braneka concerning pan. Or no you can say Sabbath or a honored God to weekends and I witch the witches. That's what I say. And you want to make queen. That's all. The Sanama do Boni Dino. Or me 3 sisters. Okay. Nama Isbeth Zaminon. Anna Lelit. Or 3. You worship whom? Yes, woman who Greek and friend Hikati. Okay. Or 3 face Bakusha, representing the 3 sisters. Okay. So what you say. Or more Bible come wasem. Or kind of the book of Job. You're from Palladians. Okay. Omna witches. Or no Bakuna Saneba from my friend Gaia. Greek friend Gaia, and I say, FN as I say, I know. Oh, okay. And you all I'll come home, and also dwell in the forest, a friend Maya, and on the 2 May. Okay. And the first May be, your festival be a weekends, you celebrate. Okay. So what I say, yeah, the fresh and yamin. Oh, no, TV.
Yeah. Unsa abayi sam ye no fio. Ye no nwuram. Oh serious. Obi a also when witchcraft ho asem bia na ya buy empese be cancel. Ye no fie, ye no nwuram. Okay. Baby a honhom wo na ye honhom sem ye adwuma no. Eye powerful pa no. Eye nwuram. Okay. Nsuom asieye baby a kwantanan. Ho na ye sa ne ma. Okay. So what I say. And waka nsem bebre. Ana wa bo nsem bebre so. Ba nya bibia na me metima disclose it. Okay. Me de me wo baby a yes ye dru. Okay. Lucifer na sama ya kan. Lucifer your ma ho do me ensa. Yeah. Your Lucifer are your consciousness. Okay. The bringer of light. Light there no means knowledge. Okay. To kind Revelation 22:16. Yesu Christo kura nkasa ajitu mu say ono Lucifer which is the morning star. Revelation 22:16. Okay yo. Okay you be Bible verse na wo sisi a. Ajitu so your morning star. So ati ase so you Lucifer. E nyansa. And oko masonry mu a already 33rd degree a when you chire down the chire say the god na or ye gin dem no I friend geometry general I friend say generative principle creator I kokokoko no we do ha ni am say Lucifer. Okay. So what you say? What do 33rd degree? Oh, miss. And then what do say G ya god? No, them god no geometry and a generative principle creator no. Or Lucifer. Lucifer. Okay. You represent with the pyramid. Okay. Pyramid na any them all seeing eye means Lucifer which is knowledge no and hunu bibia etibibia say. Okay. So when you the bonny. So what you say? And oko other side of so you worship will be a friend of Baphomet. Okay. Baphomet represent the above and below original masculine and feminine meaning or representing the creator. Okay. So what you say? Yeah, worship on so many. So what you say? So different sectors we are no. Yeah, no, you're connected, and you see, and you may win in 90. I'm out in your baby. Okay. So what you say? And Lucifer no dear. Say you can. I say OT. I say Lucifer now. What can you Lucifer in terms of an Indian? Okay. I didn't dieba. And now Lucifer say I friend of her L. The Dian Kasa ye L Ben Saha. The Dian. The friend of her L. Her L Ben Saha. Ben Saha. Okay. The full name no. And the invocation or the friend man ba. Okay. But one for Obeto so na so diam na yemmo we semape emra sisia ya bono. Semape yia obeto okasa no so ba me. Ajenkwa 101.9 yemra sisia na yeni. I don't want peace. I want. Okay. Yamre. Uyam ayekro anase emu kekaw. Uhia amuzuke. Uyam tutu anase emu samfono. Uhia amuzuke. Wayase ya oya anase uwa fichikro mu haw. Uhia amuzuke heba mixture. Ebi wo heba shop bia mu. Frɛ 0247 776743. Right. Abusia da se afi watimi atwane akɔgye amuzuke enkrato na ede aba. Ajenkwa 101.9 FM so ni dwumade ni asetena mu nsem Daklan anana no guso a okasadak bo modern to aso emaye. He said me born no ya na at times no ndini go ho wa abontena enyo modino no. Okay. So what you say? To say it be to say asimodis enyo dino no. Okay. Na ni dino say? Ni dian kasa wo ho. Na asimodis no. Eno de eye je say man wo abontena. O say din bi wo ha ya mo ya metimi nka no na mama pedin bi di ama no me ba bia metimi aka asadin bi akodu. Okay. Say the mote ye no no aka no sa say the mote ye no sa na e ka no. But say wo kosunsumu a ya me nkobo edin wo ye dey e wo ho mate. Yes, yes, it is very dangerous to give unlimited power to limited minds. Okay. Yes. Ye muno your followers. Yes, it will. Akwaso wade kwase anam no. Yes, it will. Yes, it will. No, there and keep silence. Okay. That's the secret. For we. Obian who society more a real and nema any original names and sacred geometries and sacred symbols and names you are in front to you. Okay. But outside the Yabana say Yamuka Lucifer and Tessia, you do most of what can be sanity. But be a practitioner beyond him say, young friends. Okay. That's why I won't throw a bit to say Michael. That's the first time I made it to say, yeah, you need both will be a friend of Michael. Ah, Michael is Saint Roman for a 2 Saint Bidin Saint Michael. A nipadi. Tini both for what dear Michael. Didn't you Michael that? No, then you catch us a Michael be a na ntuna kasa de say ana me cho say metima bobi a kire wo pa hwe bon 3 times e frɛ bi Mikael ne din no Mikael Mikael who is like God. Okay. A Hebrew word enye Michael ni padin
obi a catch us say friend of obi Michael obi or conjuring man timi da. Na say wo hwe Michael any padin spell na hwe Mikael. I am me ka L. Dino no. Anya Michael. Ye ni boy for your friend Raphael ye ni padin. Ana ye besua ni ma efia. Asema maka twa din ye Mikael. Opa kwa ye no 7 times. Okay. Enka hwe nka ho de da ho dampa so. Ma wadwene free bibia so recite din to 7 times. Na hwe. Ade ni besi. Obedan ho adi atro. Yey. Oh ade achi a oba na meboa. Ka chem say purify ho, say we purify ho. Purify ho dare ma ho nte anwene bone anwene ayibia dampa. Free mind no. Free mind no. Ma wadwene free material train we mu and ni bere ne sa ne manyina anko out. Brawa ourself like my original self na nkasa no wadi ko neutral afi da one body recite din to aso say mantra Mikael times I vibrate. Okay. Mikael but to aso say okay. I vibrate 7 times ne voice no 7 times na hwe then we benya manifestation of energy no within your being. Okay. Your ba ko bi to say the asimodis nya asimodis asimodiva ni dino no edini ye asimodiva. Okay. Ni dino no nya asimodis asimodiva means the god of war and the god of wrath. Okay. Ni dino no and also our reciting 7 times. Asimodiva reciting 7 times na hwe. Okay. Oda wa benya da shivering ne say obeba ewura obowura ma unya oda me say obi a otie me bia practice. Okay. But 7 times wa hwa be ma asema ato amam for fifim so okay enyehu ya me enyehu ma ba de be hu oda be nyehu nya de so oba e bia obewia wa na so obeku na obe obibi said ye be ya me manfo ahunu say ye omudin wo ho se na omusutie se na oye adwuma fa no me pese won experience na obedi dance say oh asema akwane kan na mpa me ye ya adwuma na anya adwuma ni dino no okay so what you say me twan tron di obi a hwe wa in this case no eye nipa ya na ye ma ye ho kwan ma ye honhom otie mu no ehye ye ma ye de ye friend say bone anasa sa honhom a ye kekan no obi duty no so be hwe ama nipa ye bone there will be a duty to know me say ye nipa ye ho as far as there is mind no then mind no are two things na serve either say e be serve as a servant and e be serve as a master. Okay. One who know how to master the mind no let me control mind no my mind no be a servant because I failed it say ya habite as asipete say the moment when you so adwena amfa anya de say ode ye na wo wan sha adwena so ama so na nkotena pina ne mu na me bre wa ama so na nkotena pina ne mu ama pina no I so na ndi adwena so automatically adwena nkasa be sha ase creatine e ma bia mount to wa say gay okone 12 ne nkoda na de akire ye wo busy bu ha maka chom say from be ka brante bia okoja no who girl be odige na chia kodwom again kodidi dwawe di na chia kodu di fie so what you say o free fie ho ba yes I don't know so kan we anche ge no obidu ka no ayo bi no adwene de obayen kwase adwuma adwene de obayen kwase adwuma it is all master adwene no and to spiritual field na ye be training wa the first thing you be catch us say learn how to meditate. Okay. Learn how to meditate. The anti was meditation said yes meditating say or per se wadwene no enye de enye still still sa na obeti ma program ya adwene no atime direct adwene to kwan ya per se wabra bone nsinya de enko na adwene so afidu enema ayese wonya no wabra bo mabeti ma wabra bo asi. Okay, better say Black Sun, my member hola answer na make tie for say mon kwaso amfa mo voice note ene mo text message ene mo WhatsApp message ene 0204 905 655 0204 905 655 yana yesua de ne yabusa de manipa edi bone eno na mpanifo eguso a omo cheche na mnise be wie na ne ehun se bone no ye obi e friend se Lucifer na se Satan na wona hye nipa bane di bone bonsam ana se wankasa nipa no ana se free he na eba Black yana di nkomo ofia on so many occasions wame ehun se wankasa wote ho no do honam dua ani ehun na wokasa bato nya nipa wo ya honhom am se honhom a wo de ba wiase no wadi over 7 million years. And some panifo can say me fa dia wadi kan na mere bi atwam koma me adia me hu nipa wo yo a. Ye beka say omo no eka de omo esua free wo a wo ye honhom no wo rem. Enti ebusa wo say no kra say honhom no ana wo ye honhom wo ye entity bi a ba wo ye mo kan say alien ana wa ba dia. Sansama anuanom mienu ekan edefa eye honhom a anase tumi amani padi bone ho anase de ekoso mani padi bone no wo se ye honhom de na kire mu de mo kekan ene de onim ne se ne te
before se mekasa abrofo no de baby o munya o source ni fit abrofo na dey sa source de ba no ebe witness say abra emwa be kan so o mu pay di bre Olympics no yawe bu fu den na me ba o baby a baby a abrofo no ba o source kro munya whatever information munya every before yes same source na mpanifo mi no ka say e no na dey creator mahu okay na the American say abra emwa kan say o mu pese o mu be kan nyame ne ho nam so ma ye be nya divided nations ye che wi atete na God kings ne di wi ase okay. They say obi at me be because of people with mark of the beast. Sabre Yahweh can so on pene. They say so no ashe mra say obi at me sum nyame openti ya e ne law. The Olympics nim aboa na o kan say nipa fa no say ne kra ne na genkwa no. Ensuo for no obi a medi aginamu so ni mo. Angel obi a medi aginamu. Nyame bia medi aginamu e ma ho. Jesus Christ, yes, man, the boss, so you can say, me the lost sheep of Israel. Sir. Israel for me, and need to me be. So, on so ni mom. Am I and embrace? Ye 2 million po mom fans be ale. On no can say the money pie and found my cramaya. Ye jina so bua and the comfort. Okay. Sene Nimdia Bama, Nipa Susu say, or more access to God, we are politicians. Sa aboa no oba asoro ebe kan na asem ana ye de kwa bi o so na so oba asoro o tu ba asoro ko o ka so oba asoro dia na wo ho bi o good je so ka so asoro before them obi na mabonti ohun no emu ani o asase so ohun angels so okay omu hu more than before there okay only spirit kasakro to me seize signal okay before bi obi pia ansa na obedwene na obehu sa de no omo de omo fa free mmoa ne ho nti take time ansa na transition ne kra duro omo e wo so omo di nyame kro na wanya omo no eba na obedi agina mu se titimre ma ko bi wo cyclops e spirit na omo opum na omo ani ba ko ni o kan so obedi agina mu ama omo tam o komsheni e take kaba no okay onu kra na o komsheni akuno ma ni kuni nua ba ko Hamza ya dome no mi dibra no trese obi e pe eyi ayema na kwanya ye betimi asane jazal no waba because jazal no waka to odamre bi atwam jazal ne ho ya oye some of the entities are no ye do mo ba sabre na genes ni party ache good enti no e wo se nyame kro no mo anya no ye nim so mo wo nsuo bi ye nim so mo wo nyame bia omo na se omo anya nyame because omo gidie mu no se wo ye kristo ni na oyi ni suo ani ase otimi ka se menso ma yi ni suo ntimi nso ma dane bi ono ye atro ye kind of conspiracy okay wo wani monyam a otimi de abo atale wani mo se wani monyam na abo ande amame ye ye mfa sa nkontompo ne nyadwuma nti nyame foforo no omo anya no enne wo so omo be present no in general all of that brofo ni nyina kan because your bloodline be people with mark of the beast no omo nka ho bloodline ne wo ho fa ma God kings ne be di wi ase so omo so omo susu say omo so e wo so omo ka ho bi because omo ntia say universe ni nyina ya ade na omo nko ayi omo asi nchen de enti omo dan nchen ne say enye si esisi omo emo na omo so omo no emmesan bibia so omo meka ho se omu beyi panyini ana so omu hwe na omu bebo hu omu nyina anye alubaifo timi ya lupreko US omu nya luprentum la soro enye sa se no ye besi ehu nyame kura obedi aginamu migitum se yawe kura o Jesus Christ no one baifo ba na wo but the enti one baifo ba wo ne se ah so che se na Mary baifo ba oh yeah omu krom ne hanjo okay eno se asem foforo good the enti a ye ne abaifo ma wo mo ne se oni din okay ni nyankopon ne aboa aboa ne nso yawe ne bo no nti utimi ne wo wi a ye ntwero ni din enka konwa ho okay Alexander baifo ba na Zeus ne wo no the enti e fa baifo ba ne se oni din because baifo ye nkan ne mfra nipa aboa ana ade bi e won kwa o te se rubber bottle okay omo ye omo to us no omo ye non living thing
because aboa the 8 na represent no and almost so mo be fam wa so mo nyame nti so mo anyanyame bi a e wo se omo ba omo ni nyame no e ba na nyame ni be di adanse ese me ni nyame we a sesei me be fa boni bebrebe no omo adi no mi be tua ho ka wo hu de me kire yi omo kra no me be to afri moa ne ho se enya sa nyame no ne de nsem toto nsem ani na omo asem ode se ye gi omo tum wa asasi so a ye be di ho dwuma okay se failing so a they all know the consequences okay wo hu de me kire enti no omo ntoto omo niema say no games no when it come to the policies of the gods ye mfa nkontompo ni dwuma okay abaifo gidie mu no se ye be ye wa panyini wa dwuma mu ha na oto aduane brew na odi kura utimi koka kire de odi panyini ma say ma de aduane ama we wa di enti ni nyina mu no wo nsusue mu no de e ya abaifo no emom ne di bone ana se ma nipa di bone say no according to them omuni ye bloodline enyame to send the book at Neza Persia for no mu ye nyame no mo say di ahene ye kan omu nyina bom abaifo ndo omo ho abeka ho so omo nso so omo kan ho bi okay omo susu say omo nso wo omo nyame e wo say nyame kro no ye hu no de nim no ye aboa na oma omo mbo ani no won hu de mechire me kan em favor ya we na me kan favor omo me gina mfimfin aboa no ne enim no nyame kro no omo anya no so oye nsuo so oye mframa so oye pepo so oye migitum say omo gidie no ma omo kwan ma omo ye no ma pii because oye konfo na suman fa na oto aduane brewa ono nso timi ye ne ho konfo but that's black sana moten karabusia mo messages no wa ha na enche be body ma mo before that ne yenko na ye ne dank enko bon komo ye ba ye be sa ahyase e de free wona fa manfo no messages aba no de ensem se wo mu no ya ba modern ye tie bi na mpanfo ya no de ma yenko dank o emra dank akwa aba dank me ba akwa aba odame obisa asemo se ye kanyare a hankrofo pa wiase amenia ano de ankasa ano de pa ene yare bre na adults wo de kan no se be 1990 mo no se na otatete a bonse bo yare di a na ebia yare bebre kro wa ye bobo na wonti ni din da na yare mu se yo ifri be 30 years mo en be 30 years ni hwenyarwa kasia ya wotatete obetie se arthritis obetie se hepatitis kaneno kwa na hepatitis na wo ho dan so na ye ntini din sa afi syphilis abeka ho ene covid abeka ho yesi Lassa fever so aba nto se yare no kwa na ekonomi ntama e wo se obi ayre no ho ye research bebre research na de e wo se research bebre ansa na etimi akonti anyarwa eno na madank natural health care complex yi different crowd ayarasa bia obekono say oba ya so ya because yare no yashada to yembo as aye ho research akwa akiri ntino yenim sane yare ni sitie ani enim de ebe ya ibetime tu yare na se e de amawo eno nti endin ahotofie no amakwa wo ahotofie no kire se oba ya so ye ho aba benya ahoto ye waso ye bebre ho no ma okwa ye ma woduro ebe so yare na no keke so yare na no nti bia utina yo ya ne ma odo na tipae no ko nyanso oba dank eba compressor ti yare ne de aba nanso den no kofa ti yare ne baaye eno ne ye hwehwe nti be hwehwe ka ko ho adoko yi ti yare na aba na ya ma woduro a ekoyi adoko yi ti yare na aba na friwe ma woduro ekoyi ade yi ti yare na aba na friwe ope na ho ato so stroke na ye wa den ne do stroke de baaye so wo de no e bia awo ne ho ayediama wa de nti na awo ho ayediama obi e wo na de awo ho ayediama wo eno na dank eba compress ye tu yembo ase edi mfidie ahwehwa de kro na afi ya ma woduru eyisa wo ha na firi wo eni nti obi ayare wo so na wo pe ayare sabe akọ no be bia wo so do eni kira ya so ye e wo peki no metu se kura de se de ye ya so ye no ya ye ne te se kane no omo anom ba first kane pa no won se wo be ba na doctor kasa wo ho no watu no bo ase ahwe se mia me wo ho te bia wo be bia me wo ho me di mfidie ne check ni pedie no ahwe ofidie ba ko fe no Metatron hunter scanner se fidie no ebegwa oni pedua no organs nketenkete tissues nketenkete no organs ahodo a ewo ni pedua me fidie ni begwa bie mu se ne bie sie ne dwuma ehwehwe bie mu wi a
afi akyerɛ ade a yɛnya yɛmfɛntu yare na asɛma nti mesrɛ so wotie program ya ɛnyɛ mmɔto hɔ koraa fa yɛn telephone numbers na frɛ yɛn ɛyɛ 0266 59 33 30 0266 59 33 30 after 0244 01 75 56 0244 01 75 56 frɛ number yi wofra kasa wopɛ code ɛsan sɛ na wotwi yɛyi na wotwi baako asiwɔ a yɛde yɛ free health screening free health screening na wotwi nko a na yɛyɛ nti ɛfiri saa berɛ yi kɔ nyinaa yɛyɛ wodeɛ wofra wo so wopɛ code nti frɛ na ma na gye code no na wogye code na watu anamo aba abɛhwehwɛ nipadua no nyinaa kwa woba de wobɛtua yɛ 50 cedis a wode bɛgye card 50 cedis a wode bɛgye card wia check up no nyinaa yɛ free yɛwia deɛ ɛbɛhu no na ɛbɛkyerɛ nnuro a ɛwɔ sɛ yɛde ma wo nnuro no nso ɛnyɛ by force yɛyɛ check up no wie na yɛhu deɛ ɛhaw na yɛhu sɛ wohu sɛ wo mmoa wo sɛ wokɔba bɛgye wɔ duro a wobɛtumi akɔ aba sɛ wowɔ ho kwan sɛ wogye nnuro no bi nso wobɛtumi agye na duro no kwa ne boɔ nyɛ di nti wobɛtumi agye ne nyinaa ka akɔ no ɛno nti bɔ mmɔden afrɛ telephone number si 0244 01 75 56 0244 01 75 56 obi a wote yɛn ka wɔ Agyenkwa FM ha ɛnɛ wie yi a wowɔ yareɛ wɔ nipadua mu deɛ baabi a ɔsɔ ɔdu ani kyerɛ ɛyɛ pɛkyi number 2 pɛkyi number 2 no sɛ woba anɔpa a wo sɛ traffic nim koraa ana waba na wokɔ no so traffic nim edu anwummerɛ na traffic saa bla so na yɛ pɔn fisi yɛ pɔn anwummerɛ no num ɛno nti fo wadwene mu sɛ ɔde traffic wɔ so wakɔtwa betwam anwummerɛ bi a ɛfo wadwene mu sɛ traffic wɔ hɔ nti me ba no me bedi traffic so da bi bra bɛgye apɔmuden papa na yɛnhwɛ ntu yare na asɛm a na ho ntɔ yɛ yare a ɛyɛ chronic yɛka chronic a yare ɛyɛ krankro ɛne yɛhwɛ na sɛ ya bra ɔmo yɛ ɛyɛ West Africa Medical and Alternative Medicine Awards no Dank Herbal Complex yɛne agye the best arthritis treatment center of the year the best arthritis treatment center of the year yɛne agye saa bɔnbɔne no ebia obi tia obɛkasa na arthritis kwa na ɛno ne yare bɛn wɔsɛ medika kasa na yare no edin no soso sɛ wote anita wobɛte bi atru bi ade ɛkyerɛ ne nkasɛɛ atru nkasɛɛ ntutu sɛ yɛsɛ arthritis anita wobɛte sɛ borɔfo mi yɛka bi itis deɛ ɛkyɛ ne biribi a ahonhono nti yɛka arthritis deɛ ɛkyɛ ne nkasɛɛ a ɛhonhono na nkasɛɛ deɛ nka yɛde ne honhono wɔn sɛ nkasɛɛ deɛ ɛdene deɛ ɛde na nkasɛɛ tumi honhono ɛwɔ yɛ nipadua no yɛka sɛ arthritis a Nyakopɔn boye no yɛn kasɛɛ no ɔyɛ biribi ɛwɔ yɛn kasɛɛ na no saa kasɛɛ no wɔyɛ nneɛma bi wɔ kasɛɛ mmienu ntɛbɔ sɛ yɛ nipadua no beebi wɔ kasɛɛ mmienu bo saba abɛhyia mu wokoa wo nsɛm sɛ na ɛko atete kasɛɛ mmienu na wɔ na akoa wokotodwe ebi wɔ hɔ saa wabatwɛ ebi wɔ hɔ wabɛti sɛ ya wotum pagya wo nsa sɛ ne kasɛɛ bi ɛne kasɛɛ hyia na so ɛbɛyɛ a yɛ pagya yɛn te kɛkɛ no Nyakopɔn siesie biribi ɛfɛ ne cartilage ɛda nkasɛɛ mmienu na no nti ya entwi ayese kushin bi eda anu nti man kasa enu ntwi na ye nipadua na tomini bi abra ye nyini no ne ye ba benya nyaro ahodo mu ye nipadua no na afi amasa cartilage no na ewe saa bo so afi nkasa mienu no na etwi ho a ena etafa bi se wanya bi fe no wear and tear wo se etwi ho kakra na edi problem na edi ba nipadua no te den kakra I saw be be fe na arthritis ena twi mu ya kan sasabro eno sa arthritis no etimi ye obi won ma ye na pain no te kakra bi ebi o hwa odanyane anopa no kon ntimi ntwa bo se ase no kon na gene obuso ho na ne nsa na etitiriti stiff ntontimi nkoa ne nsa no ana obuso ne nsa no mu andududu ontimi mpagya obu okwa de nan na ye ne sa ne nan mu andududu ana obuso de kotodwe na aloko ana abehwe na ne nan poso na aloko sa problem ni nyina ye problem a eba obi ni pedue no ma yeso ne bi efen sasabro yare de bi hankofo pa obu ho a ne de aso ne chinkase mu de omoso onya bibia spondylosis of the spine bosa aso ne chinkase na bi mo okra ma omuntimi ntiem
ɔkasa na otima ɔtipen wɔ n'akyi nkasa enum ana wɔyɛ adeɛ opagya adeɛ bi emu odu kakra bi a na affect n'akyi nkasa na ne sisi na emu hwe no na yɛ ne ya obu ɛbasa etutu ne saa na ama ne koko yɛ ne ya na ɔbɔ wa saa problem no nyinaa no saa pain na arthritis ɛde ba no ɛna ɛkɔ so saa problem no arthritis betumi ayɛw ama ɔwɔ hɔ a beebi a ayɛw no na ɛhɔ ahonhono obu hɔ a ayɛ ne kotodwe ɔno kuro ya no ayɛ ne kotodwe asan so ayɛ na beti yɛso nyɛ bi ɛfɛ no polyarthritis ne nyinaa yɛ problem a nipa bebree ahyia a ɛha ɔbɔ paa ebi deɛ ɛyɛ bi ɛfɛ no ɛyɛ osteoarthritis ana rheumatoid arthritis no your conditions ahodoɔ ɔha ana wom sasabro no nyɛ baako ɛsɛ wɔsi ɛhyɛ de hu sasabro no koraa no type koraa wowɔ asa deɛ ɛtumi tuti ama nti nyɛ sɛ ɔkɔyɛ so onya sasabro ɛne onya sasabro de agyeduro wei ne fatwi na bebree wɔ ano akɔtɔ eduro menya sasabro no de twi da bi ɛwɔ so hu sasabro no type a ayɛw asa na watimi ahu oduro a wobɛtimi de ayɛ na ɛno na dankeba complex yɛtu yɛn bo ase ɛde mfidie check sasabro type koraa ayɛw no ne yɛma woduro bɛtu ase ntiame agye saa abasobɔdeɛ no sɛ the best arthritis treatment center in West Africa ɛno nti mesrɛ wo a wonya sasabro wɔ nipadua no sɛ sasabro no nti ama wɔ hɔ a na onipadua bi a ɔkotodwe na honhono obi wɔ koraa obo sɛ sasabro na yɛ ama ne nsa koako sɛ wɔ TV so anka tiefo bɛhu de meke bo sɛ obi wɔ ama ne nsa na koako ama ne nan akyeakyea obi wɔ koraa ama ne sisi no ontimi nante a wɔn hwɛ wakyea na nkɔfɔ ka kyɛn sansa nan sɛ wonante a wakyea kakra obi wɔ koraa ama wakontu no mu ontimi ntene ne mu yie ne nya sasabro yareɛ no ana ɛkɔ so saa pain ne nyinaa wɔ nipadua no a ɛha nkɔfoɔ saa no mesro obi a wo saa pain ni bi ana nipadua wo se beebi ahohono ana wo sɛ won nan ana won sɛ kyea obi wɔ koraa ama ne nan ne nan sɛ de esi akete na fie ɛyɛ fia wo saa problem ni bi a mesi tu anamo na fo ni kyerɛ pechi number 2 dankeba complex free telephone number si ɛyɛ 0266 59 33 30 0266 59 33 30 and after 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ODAME me kachira wo say so what by ahye ho no abehu nipa sasabro ebubuo mogu fam kura o ntimi nsori nko bebia o mo sasabro ma o ma chiachia obi won ma sasabro nti amana dwuma nyina kadem ntimi nya dwuma bia wakadem nti adwuma ni nyina gu sasabro nti nkofo bewiaw sasabro count for ma wo mo anu o ye adwuma ni bewiaw anka sesa so woni ho ene ga na wo ho mpo na tese na woni ho enu nti de kache obi bia se bra sasabro na hyase enketenkete wa hyase stiffness bi ewo nipadua no mu kakran no entratra ho tu anamonfo ni kire pechi number 2 eme yade ne count to them answer asana de watu ke beto da awe ho so ebi mutumi na wa ma ebenu bebi so bi de no 2k mu no na ba yaso wa me yahwe no me so bra wa wutumi na tu anamon na bra enye sikasem nto ma yare ne bia wo ye sikasem no ono de onye na adwene se sikasem nto ono so betwa mo enye scansa ho da bi bra wo ye sikasem no yare ne de ya na ye kase wo ni padua no ya na ye kase na ukọ World Health Organization a do mo kan ne say arthritis the symptoms no it worsens with age ahante bia bra wo ya brante no what say ebi wa beti tayo ya kakra na wo konta yo ya kakra na wo sisi ana wo kotodwe ana waposo tayo ya kakra na wo koyi ade kwa na wo nsa na fenfun sa de wo yi ade wo fridge mu no what wo hu sa ade na ye wo buoni aguso na wo ho na ho wo so kakra wo buoni aguso wo buoni guso no eden kakra sa ape wo nyini no because wo nyini no wo ho ade ne ntse bra ya brante ni biom nti no na afi ebe ka wato wo kra wo dwene ho a wo nti ase emitim so mo sa problem ni bi sa bro ye obi amaka kiro say ye free health queen na wo twi tumrika na bra ya so ye ho wo ba wo ntwe ska kase bia ye to ye bo ase de fidie chekini padua no nyina ma wo na wo twi nko an ye yo na wo twi pa ho oba ye be juice ye se bra ne yanto ye bo ase hwe oni padua no ne ho mo ye betum dia boa wo nto dia na se obepusu ahoma no afre telephone numbers no wo frɛ a ye be jo so ntem ne no watwetwe nkomo na emu bia fata se de mo bia na yetumi e de ama wo in the telephone numbers ne 0266 59 33 30 0266 59 33 30 afi 0244 01 75 56
0244 017556 for number no na bra ne show enya sasa bronko an yare ayehwe wa wo de hepatitis B amonu so nyina da yero jo so agoso ni ayeko o so fo hase epija wo traka mu cha na hase tatai mesro bra wo de kidney problem to anamo ne bra e mema mayem do mpem amode mututo nyiro no masana motimi ne mo yiri no mahia ne se bra ye fa fidie ncheke adekranti amo ayemre mpem no ye de no akatro se ye de ye hwe the root cause of the problem ni ye yisa root cause of the problem le friwo na wo ato titu anamo ne bra oba ye be hwe kama ama wo timi ato mo a mo kasa na pampan o mo num nkofo ntimi memo no so bra ne to ye bo ase hwe wo wo so ye mbubom ku ti ase e betuma ye gastritis and ayosa oba ye beto ye bo ase ahwe wo de ye hypertension wo pressure de bia pressure wo soro one pressure duro sa enkoda bra wo yo ba na oni atinka ananu kuna tena burafe ba ko na so awo ma ye hye wo kura so tuwa na mo ne bra ye fa fidie check ni pedua na ye fidie check ni pedua ye nduro no kawa wo bo sampa se wa ye du obo bi bebre na so wo madan kiti na o yare na so to ho no tuwa na mo ne fa woni kire aso ni hye kama ye wo nduro ahodo nso wo dwa so ene duro ba ko na me kan wa se fa ne dank Vita Heba Mesa. Sa dank Vita Heba Mesa. Ne dwuma ye bebre. E boy ni pedua me ni pedua ni timi yam aduane ye kama o di pedua no. Ade ba ko a wo se hye no so no se wo di na aduane ni timi nyam ye a wo nya hoden. Wo ni pedua ni timi sisipi sa de fata na ebetwa ma wata afuafu. Eno ntini ye dank Vita de aba no. So obi di na aduane ni timi yam ye kama aduane na ho de no ago mu no ebe boost immune system na ma immune system it ma fight nyarwa hodo. Nti sa dank Vita no obi a wo kidney problem wo liver problem wo yare bi oni pedu mutimi no bi e bebo oni pedua na ma ni pedua na nya na hoden wo skin no e ho sese ye we stress on dank Vita because e ya moduane niemaduane ne ma wo ahoden no a wo hia ni nti no be ma skin na to so kama ama wo ho timi atotimi sra wo obi a wo problem wo de wo ko he ba so ba pharmacy shop a wo so pe dank ndo ni bi your dank antima X wo for malaria your dank tonic or for obi a nenu ato wo ntimi didi and your dank gastro care for obi a wonya stomach ulcer ene de keka ho kotobi na betimi abo na so me ka kire obi bia wo tie me na say ye free health school no ye to anamo na bra bi bra be check ni pedua no nyina de ho adekra eyew na ye ma wo a ebetime tu yare ase for telephone numbers no to anamo na bra Pachi number 2 o de free be more direction wo nyira kra kwan ki kusu kama e ma ombre o do ka na be more direction wo timi aba ye telephone numbers no e 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ana 0244 01 7556 0244 017556 ODAME Yakupon Shrao. Menim say next week, ebe sounds we share you. Doctor, I am no credit do a change biara ne ho. Nyame unchance so na menim say next week so ye be hia na ene po twede ampo Yankopon e de adom wo a oboade asanyarwa no so no. Wasan ba beda ne nyina adi ebiem e de acheyen. Abusu adanka ba na te won kan sabrabo no mi na pa minute radio asan e ba ko. Enche ye de mo message se ne mo voice note ahodo na mo de ba ne nyina so e be ba be kenkai de amamo ba before that no. Mame musa mu nyina me pen a minute. Now, bonesama ye kan. Papa mi hu se bonsam bia ne ba bi o hye obi mane bone. Papa so mi hu se edin Lucifer na se Satan na se bonsam ne de ewo. But se nipa be di bone a ana wondi bone a ejiro no ani pa no so na adwene we ekuta no. Ana so de wa bia hu se bon mo ma bone e ba wi ase no aya ba ifo na. Now if that is the case, my mention is free Christian. A minute. Christian bonne, I don't know bonne by Viasi. The quite Boniface by Viasi. A minute. Now, yent the word bonne, no, the Bible and capture the word sin, me why. Sin. Now, sin in the Christian conception, because Satan, adversary, and opposing side, the opposing force beyond the two year kata nature. So, sin, abbreviation, satanic influence on nature. Oh, okay. Sin satanic influence on nature. Okay. Adebiela adversary. Na nature. So it's say nature no man aba form. O man aba form the negative side be there. Ebe sha so. Okay. E sha so a o kwa ade ni kwan say wo de
positive side no na negative side and then no born na we the wutim okay na bonne di ka ba wiase no e kwa pass ba wiase no adwene okay adwene okay ehunumu ene manye se ba ko ene ma 3 bese mi hunu okay adwene and adwene that form okay adwene na de da adwene ene wa adwene wo form okay ana bese mi hunu enti na ma bone ba ene ma bone ba me da se memra dak pe wo so nti ase na onim die no bone firi hin na ba de na ma bone ba wiase yes I dey bone ni ho oh that's the truth and then your TV ase gina bone ni ho yes I dey bone ni ho dem choose some feel some in no enye bone ma yeah because then our friend bone oh serious okay because the other friend normal man wo side no and also be friend angel no to me no me friend demon oh okay and obia wa ha o si hu na ade bi fa so ade ase obi hu ne se obi num wi a onem chona e bone yes because of gidie bi ode no ho akoshim so ade ase ana me so me hu se bia oba bi ahye me ne bi no ane to ase gu a e bia wo so ba dwen se e bone because of asa on dresses no so dresses okay so onem chona enti wo bon se ama as obi ebu aten bi ntina akọ bible na bible no kwase ma mu aten so ati ase no mu aten because o person on ti ase yese to obia no ba bia o free ba no ana onya nti ase wa ade bi hu okay yemfa akra ya won for enye example okay yemfa akra ne nhye dem ne enye experiment yen ka boni bi anche ne enche na hwe oni mu hwe akwa na enyini obeti identify boni okay ano se asem for bi bisa ya wo akra na beto peche yen kire ne hwe akwa ne hye dem 24/7 ya locking wo dem saa na odi enyini ne yi na pie akwa ne hu boni obeti ma identify okay want to identify that means boni ne ye nipa adwene mu ni a kire nse we ye boni we ye boye sei but to ye no the oh yeah be feel okay with you no when they je ho no because life no yes one kasa na wo bo de ye ma no ye okay so I just say as far as say won ko shi obi so na won kire obi de obi mfa na bra bonye no okay one kasa de ye ma no aye so I just say until we can your Lord be say as you harm none no do as you will me da say ma memra oh black that be transfer 1 minute ma me nyo de na ansa na ma ba ba fia ho say who say be catch us akoy wa je plan Ghana for abu short question with simple answer yeah boni free hin about say odoje do we dey a chofe ya no ma me see abro ne baye abayfo ogidie bi say the more na yonko ble no na ne ho to no okay usu a no wosre me example a kire o man bi te say Ghana you will see catching o man bi a we say runyi ma no me say boni free hin about example boni na aha boni e o wiase na abayfo ne di enti free hin about na boni hyase me pe the genesis of sin boni no o free will no mo de how mo de de mo mo di boni ne say so wo wani munyam a abayfo ne nyina timi ya adwene ba ko no mo ye yew o gidie sa abedi no anya real o na adwene okay sa kwan na so wo yo man na wo de wo ho na wo sika na wo bibia baye ne kire ne say o ma wo mre enti na Ghana for bre no wo bauxite wo gold wo cocoa wo diamond wo manganese but this time abay bronsam fu edi o man so no me yi Ghana for nyina dance be jo right me da say ma ba bi fi ba ya ma me ma ba fi ametrase na no mu di o man ni sika no mu di afia pa trase ma me aje kwa 101.9 FM so ni abon no mi na pa community na aduasa nom abafia beton ade ama etia wape owia mo messages and voice note ahodo abaro ye bekan na ya bobi so atie na mpanifo na ajeprede adaje ayi ne nyina no baako de amaye abafia mo akwa ba ye jodame apom ti sei erade adomboko na so e me so me ho ye pa ye de erade aso jatode no bon taw ema me na fe no fa ma ayentafo tumi na tumi no eniema eye bi ne yi wasum na jebre ne tie hunhuma wade ye hye wo a emmem o pese wutu kwan waya emfa hunhumu ne yakoto yade ade ama wo na yade ni duani se prefa ahye wo nsem sika ahye wo nsem agapade nyina menua ana ate wonom na watwi wani na wo hwesa enya wo menua boanan ne ko 20 powers wa report highways broni krom oye adwuma no pa no nsia dwoada no apo anwumre no nsia benada no pa no nsia no apo awie adumye no fiada no pa no nsia no apo anwumre no nsia memene da no pa no nsia no apo awie adumye no fra 20 powers 0248
699898 0248 699898 Lufa tablet suspension to being pharmaceuticals and sanu adwuma na adru adwuma edie ne se wo boa to malaria se malaria woni ye na wa setenam onya covid-19 wa ba akọ wo so obekọ so ahye ase obekọ so atete yen wokọ so aboya todwam anu nti yenkọ na yenkọ pelufat ni bi mfanto ho de bi anya no wonum bi Lumifantry ni atemeta ahye ne mabe eye Entrance Pharmaceutical Limited da wakwaji abasobode chenchirenche woni to binko pharmaceuticals na eka wo ho abomu a wode adro ya bedwa so koke okanimrom kason hye ni mo na frɛ 0541 26 8721 Sesia ni free dank eba na dank wonum wazo ye enu ntimo mpele wonwe wodi ene yede yade wunya dank fight okay ni bi ebetu kokwase Astro Herbal Mixture sasabra se dank procare sisi yade dank gastro care bra kumase pechi na matu ye Ben City Life Hybrid School no freyen 0553 66 1585 and a 0244 01 7565 Obejoso Oyo Group Incorporated OGI a year Mountain of Wonders is celebrating a 10 years anniversary na Efra see June 1st na ye June 4th Minia program me dwumadie fa wani ane honam nyina hyem na nyame benam so aye wabrabo mu nsankyerene na fuwa 9 tamu na wobeka atwo se da etwato ne kwasiada na daje ni puso wode normal assurance hye na betintim so for ponko farba dwumadie isi ne na so aye prophet TK Samuel a owo kumase ebua kwa macro na Kisa Junction wode kwa nkare kwan no so a asenti a woda so wose Ebenezer de adom ne de ya bedrunie oyi 1 Samuel 7 verse 12 to 13 Fre se bibia kire wadwe anasa wo pensemi mu nkyiremu wa abra wode asofo pon wakuku da manintini eye Dr. Mark Amwati USA Prophet Francis Ajema USA adwomtofo mane mema wo wodi ne todwom mansankyereni sie Fre 0240 187679 and 0242 181821 obejo so ye kwama mi adusa ho wose madasie nie adusa dasie no se wuni bia adasedie ka no na ekro no huri betnam na wusudi wudie di adasie fa yade na etete wa na ma mi adusa ndro na ye firi ukom ye wadusa heba mixture ne capsules eyi sisi yade yi kokko yi mementi bi nyina so fichikromu hawo an ye wadusa malaheb eyi malaria wanumu ato honam ye woja an ye wadusa heba ointment baby ye woya wa foso twetwo sasabro ne nyina eyi firi ho ko pharmacy bia wo man mu na kwaje odie freyen was 0500 110115 and 0557 009824 Mami Edusan was a madasi near Yawo Swame Macro Golf Wall Station ho ehone atena ekese ewo na ye kwa alaji city bench alaji say eduroni enkwane de he na ape wodi ani yade no type bay eye glaucoma eye trachoma anase cataract minia eye alaji pe ene betumi ai wani ho yade wo se inshallah oye nyame ene sa yade na wonam nadifo ne nanimdifo so ene sa yade adom achede nyame de adom alaji e mane danso ewa yare hwedi nyina mu ne se wonfa ni yade nkoso won sanfa nkofie honhom mu niema bia etete wo fa wadwumasem no sikasem ho bema wa ye mrempem wo so wadwuma sika no ena ehie ye kwa na monzongo masalachi fralaji wa 0240 994362 0240 994362 Mystic of Open Eye Church ebibimai som
Prince eye Gracia ena edano na Gracia Prince Mills semen kan show say amamra ne amanie na ye nananom de ba ya to atwene say ye ne wonim die nti yamfa nya hye no en wogina so kwasi ada wo fa di nkan ya homache no nan edi kwasi anopa no nsia ofa to so mienu ne ye anopa no nwotwe na wode ya nwanwadwuma owie na person ne bompu ne mpu ema wode wahora hosem wakwane abadie wo hawo ne won penten kwa honsem to nanimu a akonya no ho wuku adotna se didi honhom nwuma wo Dirceted junction oboase kwantempon no so 0596 083961 and 0594 226084 edru nwanwaso bi wo fidue mu ha saa so na akwa Gracia ho a ebi wo ho eye gishimo menua gishimo na meka ho asem no so obetobi ana wonim de adru weitimi ya enka bebetena nka menka sapi wani atobi de omunim de etimi ye enti adase efiri mu bani nyina soso adanse tra adanse fon ye bia enim diabetes kidney stones work hospital doctor wadikla wo se kofie ne kowu menua pedro ne bi no de wa honhono de nafu ado diabetes cancer nerve HIV fibroid meka yade ben ne meja yade ben we ni pedua ne mutanka asre enti obowre mu oye nsanchwe ne bra fidua mu ha wo ba wo se wo pafia wo benya adro ne bi wa ha ana fra 0244 781835 ana 0594 226084 wabeje wo so na Skin City Laboratorium osebra no hwe wo skin mfama wo na wanya wo skin ne kama ayade na etete wo de na ha wo skin kwa maximum affordable house main gate ni hwe ni mu fra 0248 93 6297 obejo so mejai baton no e dia ma wo David Daniel na ma minwie papa na bra na kwatie papa akwati am ko bobo bebreba ma bo sele bra na kwatie ye because yeni anam no mo e kan ho no mo fie obi aben aha me ka mo fie no mo kan ho omo so obi ka enti ama mo bra mo manka bia aha ana ka mo sam hwe se de hye nkenken ya wono sinu awoso sinu apete Mr. Why my sister you me fifidi mu me fifidi mu de ma spell kra ma spell me you say we afraid you do me I do you say no yeah me so ma ye no say ba kontane here say ya what can person on there this ya no o do me na so ba do do say no fifi mo me so ma fifi ateka atipo abuza fo mo makwa ba na papa no jani afa he ọbara musika kra na nke epe si ebre okay yamfa messages we no entwam na de yensem sar mo ahwe no mo ya no de ama no we will say that our some free my radio is vibrating who is Baphomet Joe from Kote another buyer I was one friend Baphomet no ne radio no vibrating gidi because mo me answer mo hia no am say no ho sensenchene esi enti be patcho mo ho na be ya no Baphomet no Baphomet no aye kala 7 Fabia Binana or Kase on one Behemoth, but okay, no, no, the Behemoth no. During the Asian 9 Templars, Asian 9 Templars of Catholics, okay, Roman, some 9 Templars, Omo God and almost so no, Omo Kokumbia, Nani Dino, and the Baphomet, okay. Baphomet no more. Baphomet, okay. Now Baphomet na Gasano. For the left hand part, odi jumadi ewo okotumpa. Okay. Or the left hand part. Yes. Sebe. Bible also tells you, "Cast God of the mountains." Also Kahubi. Okay. Your gods of the mountains. Azaz Kahubi. Okay. Edi Azaz. Any el no yebeba abechire also. No. Okay. Now Baphomet no so bi say Omasika. Baphomet. Omasika. Omasika. The woman says.
sika na kanu minister go be an demo be an NGB money machine eti ne dem wo di twa sika na dia ayi ni sane man free one the German about sane say secret societies be ba no mo de ne pick image say e ono but be image someone here no sa go to na waka na to so no say be Selnos no ebi no bi pa messages na emni bi madam fo bi asem bi obusa me mekwa aba no ba be busa mo na wo bibi kafa ba for me no okay we was say sin is a spirit into bracket God and o ma comma God weighs the heart in the mind the deceived and the deceiver are his the mind full stop and one into bracket Job 12 10 Job 12 10 and 16 Kojo fusu and do a buy now sin is done out of unconsciousness okay the spirit that is God okay and as I Job 20 verse 2 and I may 4 Kojo na de buy tisamete de okana so person o kire se adwene no bone lewo ana ye honhom so adwene no so ye honhom very good na some we say obema metima chipu yeah chimu mai say unze so onyini kosora your realms no elder gods no which is ancient your metagos or but yen kan ho asem elder gods no omo practice bibia efe no democracy okay democracy yes system no dey amaye democracy yeah democracy ni inside no only the strong survive yeah ha no ye fe no ecosystem okay into so che obi a ochi wewe uze sa na ewra na ye witness enti eno no na ye no yehu de say we aye bone atia we aye we atia we bone ba nyame nanim no there's nothing like sin like I said nipa kure ni ma de fe no bone o the woman say wo bone na aka say bone no e bi obi sa na ye ka say bone a e ade a wo ye ya a the pleasant situation be the spirit of flu be a wo e ma wani kan ye no e na wo say papa o okay dear bone ne ye ade obi aya wo influence no e then uncomfortable situation be na wo fe no bone okay it dear ye bone no enyo bi bone it is just a wo na wo bo papa and who dey bone it is a judgment day no then na ye kwa ko your boy no o de no be judge consciousness no it ya famu dey say wo be link wo mind no now the source na there I pay for you to know the right path of yourself first yes sir that judge not any bible na wo kura wo no I don't want you to be judged baby anyone no wunni na basa papa ne bone no wunni bone me to we e bia me pema okay won pema because of our solid gidie so wunni say me pema na ye simple ba me say na me okay e bo bia micro and camera nsem do no so kwa me hu isa so be say o wale 7 na ye bone obi so hu ni say o wale 7 ya be bo ano okay e tire bone ne de yam call this message so but e bre no ma me hwe yam fa yama atiefo no mram waba ya ye read message because bre no yakwa atiaye abusama bia edi nkobana do no pese obebusa wasama na abeka bi to dem panifo ka so na de nchemu ba sabre yama bie follow na to obetumi afre 0596 248959 yeguso ayekasen yabre no esapa nti se utumi ebowura mu dia yababa modi ane afa number ne 0596 248959 0596 248959. We will say good afternoon, Mr. Odame. I'm Kusi from Tafo. What the man is saying is true, that Jesus Christ is a language, but the real name is Yahushua Hamashiach. Hello, good afternoon. Hello. 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 Open me pachodin baby afrefi. Akam jela tan frefi nya. Wadaru mayetiu. Se mitieni ya awarudo ne de ewa Kristo mo de nyi bone awarudo Kristo mo ne de a Kristo for ne de o mo se e bone but empanifo nche twa mo de mai de won se amamia won se na enya bone na o se ka bi se Jesus Christ a Latin word na di be ba nanka e se different Emma na me kan ho message kra no sidi ne Yahushua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. The messianic. Anase the messianic. Consciousness. Okay. Mesome da say omo yi ano e de ma. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pachodin baby afrefi. Wadaru ma tio. Me pachodin bi say offense to my show. Na give. Oso person buza say jama Kenya bofo no edan.
Okay. I see Gabriel so so. I know so your buffo. Okay. And also I'm bet him Eddie Amaya. Yem for so. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Right. I'm say maintaining 0596248959. Also be to me afraid. Yem for you. Hello, good afternoon. ODAME Mahai. Yeah, Joe Cocoben. Right. Ye nyina ye jo so ye tie wa wiai na de na me kan say also ka Yesu din na say de Yehoshua me boa Yeshua Hamashiach Mbacha ye Yesu Kristo so e de awon adwuma na no enye ono ana say no yetumi wofuro bi din e de adwuma na say ye ono ana Yesu di adwuma na because Yesu din di adwuma be say din se nye ono a okay hwan ya medase pe ombe ya no e de amaye 0596288959 obetumi afre na so ode wa semisa na wadwen chaba. Hello, good afternoon. Hello apa me pacho din ba bia free me pacho FM Mohammed me kasa prevent man Mohammed pacho say me master Krishna I say me say what I meditation na mantra na obe use no also odai na se mantra no extrajo wo ai dai ni mu a o de mantra na de be ye obi bia na se say pacho ne no question na bikuta me pacho me da say obe ya no ama ya sa ya sore enkonya so 0596248959 0596248959 Brenity ye me fa afrefo baby no bi aka hona ye de asina fe ahwe se mienu no kram se fa enye yo bre na kwatia ye okay mame fa ba ko ana mienu bi nka 0596248959 me fa we so ewa. Hello, good afternoon. Hello. Me pacho din ba bia ofrefri pacho ndi ko fi so ka se jabe yo ko fi pacho meet you me pacho na oka apana ka my phone nyame na se ndi bezem bisa se my phone nyame nyango pone de wa mama na se yesumfu nyame fufu bi na mo som. Okay, me da se pe me fa we so ewa ha. Hello, good afternoon. Hello. Okay, me fa ofofrey. Hello, good afternoon. Me pacho din ba bia frefi me pacho din no solo yo solo me pacho meet you aha na be se bi tan tele for say Isaiah se on come say you do Emmanuel ban ka be do in Jesus Christ ye kunya no okay me da se me fa we ntwato na afi yen kona mpanifo nyi semna no. Hello, good afternoon. Me personal life me go questions here and person buso with by brain okay me da say epi aha na de afrefo dwumade ni nyina esi be kwana mpanifo atumi ayi nsem no ano ede ama yen ma me sha sem fam free Christian because asemi wona aka ye o se me musa o say Jesus Christ no our friend saying Roman for the na wo kan obeso hu se sanya mena ne hwan na dem omo se o se the makers Roma kasa no e sha se Latin kasa o okay Yeshua Hamashiach na ye kan e Jew for e kasa Hebrew kasa okay et Latin mo no e Yesu the Christi or Yesu Christos okay Christos no e na wo de abatwi kasa na fa no Yesu Christo okay and also number 2 repetition of a particular name gives power. Oh, okay. So what about Davidin, vibration and energy between creative force between better the kurum. Okay. Number 3, dear no dear Ben Fatu and I said dear Ben in a son no was say yes Christian on Bacono or born not yes I Medase. Mameko dark oka say Michael enye nye obofo Michael no nye ne di ankasa no nti ababa wan se musa say na Gabriel so e se me bra na ka share ano na Michael no off nti wante Gabriel onye Gabriel you say yenti ase abofo no ye omo a El esomudin so no okay El no that which is from God or that which is God or God El. Okay. Eti modin say Michael. Michael anybody. Okay. El
L na tate ne ho unim baby the home say kind of say o call Aramic more which is ancient language your voice was say abo wow okay you bet me abo e break akra wo me you bet me abo you be 5 minutes what am patch me ti o once am set okay o call ancient you know one say Jewish no omo kan Aramic you are Arabic and you are Aramic omo kan Aramic so Aramic languages you know emu na nyanya sa abofo ne din and angels na omo nyina wo L etwa to bia ye angels ya anaso omo ye seed ya omo free El Shaddai mu so I just say because ancient times no near El Shaddai ankasa wo ho so I say okay El Shaddai wo ho and ono wo ma and then the money bi ne Yahweh afa ya na me brai e kan omo ho asem ne no omo nyina ye ne money bia ya so abofo nyina ya mo voices in sense misade bi wade dia can obi ka se oso da na mantra o use no a save no a da ni mu a on fa ne nyane bi bia na ansa na be ya no yanko bo voices imre ba ne yi ni nyina no abom Mr. Adam, good afternoon. I am from Black Shine because every Asendia. This is a about for the bureau more best and quite I say, oh, be or dove. There's some question. Jenkwa FM, Yadamo say, or then no, if you know me, no, do you know Kono? Nianoma or Baba Chile, we be any who send you say, is he aircrow, and into no, I mean, any anaho. We didn't know my hinny go a boafo. But say, Busa and say, home send no more today. I went to about for DSC time. We knew, may must Busa say, a year Job, a woman, it's about which may yin see how bano. I see a coba say, or so dominating Yankopon is here, no. Satan and so about who be Yankopon Ibisa and say, no free and I DBP and I say, on Kamoho. No, no, see what when I'm setting tinchini and a man in or the Ababi drew a whole and a common a 2 hours one in the ABD, Job and Coma, when you acquire a son of Vieno. Maybe say, Sir, Satan, or Baby P, when Yankopon, a job bonasino, and him for any Yankopon no Messia. Now, Satan also no, or no, so now you're wine. Where wine is answer now on come or no a home no Sasitana or Baby P hono no free him now not only domino anything the interview be saying I say Usia Cresemo HSA Sasitan ya or Tia any Yakopon a con or Sura who do above for mummy and suffer back on and no Yakopon Mr. Dicky Michajania be your fooling na if I was Mr. Dicky Monsembien wa odada nipa man ye bone e wom say your planet bia obi a ye wo a ewurulu ti se wunyi wo hu a ebetima wurulu e be force wa mo aye no ma bia ni kwan say o ye na no cramp no kire say wa submit will power ama sa forces no. Now one thing I say, apart from your spirit be tinipe mo a friend higher self, and back to me friend lower self no comprise the body, physical body, dance body, need desire body, and answer vital body no. One thing I say, sir, desire body no any take care of our emotions, and vital body no any the two quastra word no, and a physical body no so. Boy, me and an arms are physical way do you so now. Some bodies no or move free, how move freedom, and they can do anything they like. And to desire body, dear, or no Benanan card, the Honam, Diano, the Honam, Diana Pewasasi, so your noms I am Pema, Yen Pisca, Bonnet, so name, woman who know another or no Sunan and Nijay. Voices no edoso but ebra no atiaye emunse misanso ewumu no edoso but asamba akopɛ na mepɛsɛ ye nyine be yi ano sema agata time na so already afa no 1 minute kra ye fa no short obi busa sɛ asɛm no hia me pa wo se ebra bible no asɛm no ka no Job sɛ Nyankopɔn ne mahia ne Satan so ko hobi no one na ehwam na Nyankopɔn ne omahia na Satan no so no awokɔ ho no oyɛ hwan ofihe awokɔpie ho ba me fan free ho mpacho beka ho bibi 30 seconds asasi so had no situation e course wa no de me pese o muti ase ni say
bra mo bre we no nya spirit bia e ya abaifo na mudi mo tumi amema omo no omo ye let me tell you the truth asoli o dear you omo ni spirit bia be ye medase mame enko mame mra dakre no dak sa question no bisa no minim se wo ho anu ya Job hono de enye ade ye physical thing. Okay. And then obisa say bonsam ye de copy ono ka Ephesians 2:2 also a prince of the air. Okay. So automatically no omo mo yem from madjuma no omo romi baby. Okay, now how so na Nyankopon no mo share that time. Oh, say your royal seed. So okay. As I think somebody can discuss your royal seed. Right, but that's it. Father, who will be careful? Yeah, cast the make catch of million. Said or go to Ecclesiastes now, or a prince of the ultimate room. 2. Okay. Nyankopon was in Nyankopon. Nyankopon or a universal source, intelligence. Okay. It will say the word Satan can say a higher consciousness, and I say an opposing force. Force be a opposing BB. It is a say one anti no be share. We say oba as an opposing force a free source na mu create. And the man no mo share. Me da say. Ankobo we na braba ma ni se be sa so to aso bi. Black Sun e be boy yes house na darkle na be boy na fe Father Christian. No bi se no pem na ma yusu na mu nyina obi ade ndi a share ne botom. Okay. Enti abusia ye be ko e be fa so abetimi ene o makasa nyame adom o chana sade ye mankasa ka na chana ye ne payfo be sia na san tran komo is because ensem no emodu papa na mame fan kai bo ntwam bi wi ana fe yaba ne ene Trace Powers aba be din komo na de nkro ene pa de me bayi se mo ankosoro na me bayi se mo ankosoro bi ko abayifo akase nan bo sabu na gasa timu bi ya sebo we ya baba wana utie mna se wadi mfie aduonu enum akopi me mfie aduanan na se bi otafrache uyo obi a unkuta akoda me pa choduma ko bi se ope boafo ofie ope house help and into be 0242 884435 0242884435 na what when you say brand sabre the Trace Powers atrase ye na ne huti apem ra ye ba ye ne Trace Powers ebetoa ye nkomo bono so ede amamo na bibia atumi akọ enkan ye da ne ho aba sisia If you listen to us, you get internal life. If you don't listen to us, you get internal breathing. Out here at Atinka FM. Abusama da se afi wa nya branya daje na ye twan ho ede aba. Mote Darkland enka, mote Black Sun enka, sa so na mote Father Christian enka. Omachaye niema pi na menimse enkoma odro na soso ana mo pese mo mpanifo edi. Ebia wa utie na so wonim die bi enkomo na na yedi no ho a.
obetumi afre producer no e wo 0244 840108 0244 840108 ofre producer na nimdie bi awo aso pese woni eche eboama asetena mu no enema tubi koye no woni ne beti na wa hyeoda ana se woni wadi nkita ho na bra wo so betumi aba dwumadie so no watumi ababi sanso na kwanya da ho se wa pese obeso ya sene na yefa dwumadie so bo ne ma ho dawro ma obia no wonso betumi aba ne nyina no be free producer wo 0244 840108 sabra no ka sai the change powers me amato ndin ajata abafia frɛ ni 80 ni din ne doso why crowd of ya ajata kwa aba ya eja na pom ti say oh obo ade adom bibia hye atamfo na ebre atamfo na makoso abro meti so bikasa atamfo bebra no ani agisa em se nipa no ncheniska me so me mompa so muda omontra se no munhu niama omu kura be ha me me metamfo no metu se wu ameboa mo nyankwa ese wu dia na ese na chira kata amanfo the messages abegu akire pa okay kire be kan ni nyina mo ka kire be to aso atamfo na makoso abre makoso abre na ye di nkobo bi na me pesa wo fa wonte ho tew ansa na fe na ya ban nkoma aso ne bisa se ede na kanipa manipa di bone Satan bonsam Lucifer anase di pana na se wana na control wadwen di ko di bone. Okay, me da se ma yencha yetiefo ne ahwefo nyina. One thing is say niema mienu. Okay. Physically and spiritually. Oh, okay. And manipa di bone. And manipa di bone. Physical ne say na spiritual ne say. Oh, say physical ne say obu ho otimu say nipa ya ohia ne die. Onyo ne papa da. Okay. You nipa bisa ho. Yes. Enya honhom bia na ha no. Okay. Watono ankasa ne nipadua no. Adwuna wadwune ni nyina na negative. Okay. Ntono no utia na naso onfa nchew. Ono omo ya we say onimbo ne fache. You do me I do you. Yes, onimbo ne fache. Okay. But senya wo ye na sa apepepe no be reply. Eno no wo ho. Ene wo ne sunsun betimi ahyew amwa ye sa ade no. Okay. Nti sa sunsun no esunsun ben ya. Obeso. Ene epesi hu no. Bi wo bonsam ya ba bonsam bredodo. Bikura bonsam nya na pesi bi kura odie obata si aboni di obabi se bonsam na ye na dumoto ne ya na maye bobonsam di no oza ye be kan se ahomoni nyina no mura no no. Okay. Se ne kan se ahom papa nyina rura ne nyankopon no saazu ne ye be kan no. Okay. Enti instead of say nipa no be hu se oh ebia eye mamu ata honhom na ye ade no ebia eye ye kan se ebia sumai bi ena yes ade no ose bonsam enti no mo generalize na ene say bonsam o ebia ayamatanga honhom na ede ena yes ade we da bi na yes e bonsam ayamatanga metin dia acho ayamatanga no ba o ye great rough papa men kana ada o ye great enti yana what na to kesana the meaning to kese. Okay, but we need wasam. Oh, minimum wasam pa. Okay. Minimum wasam pa. It is hard to Okay. It's no physically and spiritually. Obo a sa no tie. Anya bibia na e ha no. Anya hunhum bia na e ha no, but no ankasa no. Sa no te ne wani forces so na ma ne dey. E yes ade. Said your kan ti e wiase asetrem no betuma ba se obi ono ankasa ne honhom sa no ni nipadua no. E betumi ha na onnim obadwene se e obi na ye no. Yes. Yes. And yes again. Ekwan be so. Ekwan bebre so. I say entity eka ho. Okay. Entity eka ho. Enipa obefa ne say o mentor. Eka ho. Okay. Say ya entity wo efie yi akwan fa so ye tete no sa kwan na so na befa so wo benyini. Ebi efie bi mu ho a yesi say obi obone a memfa bone nyedai enche no. Obi kwa timi kwa abonten yesusa no obi timi kwa abonten yakobo no ma say hey kona ko boni bi so wa moni bi memfa su ni mafia what you say emfa su ni nyeden mafia enti the moment a yakasa asem no dia sha kola ne tim no onim so obi aye ni bibia e wo so no so yes ha de di tia no e wo so no so yes ha de ne editia ne back enti se basa na wan fa adwen papa an sha kola ne tim wan make sure say adwen o de ma kola ne nyina ne say ono de ni wiase yo baa no bone fa che de ense so wonya bi because in entitie mu no eno na wo de ye dey e kire no enti se ba ne sa na ne wa kire abofra no eno eno no so nante so de ye dey e de akọ eno bi won so a enamfo a obefa aye enamfo no mu nyina tiri mu o de ne o mu twitu osisi ye o de besu so enya honhom bia na ye o mu se o but o mu ankasa no ehu ni se ade we de meme ya enye hwe mfa mame enye bone mfa mame enti se ba ne sa na o ye wie a onu ne ho se wa ye sa ade no
dabi onu ne ho o ka ne de ono mfa ho because ohun ni say ne wage no e wo so wo ye na ne ho to no enti wa ye wie dia ne ho ato no oni obi anya de eni asem enya honhom ene ehye no se wonye eye wono ankasa ne conscious ene ma no eye saade no enti ye wo ebi wo ho a efrifie ebi wo ho a eye enamfosem ayese kro no bo sei obi timi join ne namfo bi na wasuo mu to the stand say wa ba be pick omo niam na omo ye no obehu na no so de no wagim na oda ne kronfo bade na nka wonye kronfo bade san namfofuo bi a odi wo machi oni omo 19 no wa ba be da ne kwense ne nti ye wo ne wo no ubetimi aya enya honhom bi na ye de na ye wo sa ebi won so eye namfofuo afam na ye wo sa okay enti se bibisa ekoso a on se beka se nipa no bia oni ahosheso enta bia namfo fam anase bia busuo mu titie bi na tibenya nsusuaso e wo no so e basa kwa be de nipa no betumi afaso ade no no kise bia otu ana ma ba mu susumfo nchen anase onwa no betumi atrase ayi bibi obetumi ahye no so sa ye wo ebi wo ho a enye chenchira se kosunsum ni ho because ade na enye sunsum asem ade enye sunsum asem we de kosunsum ni ho enye okay I don't know ya na bebre na ye mistake no ofiti ya no ma no ho so am ekosunsum nipa ho na kwa ko boa me mi wo no aso kura ponim say ade na e ha no enye bibi na ta akiri say oni self control ana self control no sini ho no obeka say bia ne mu na e ha enti no bia timi manipulate no nti therefore bia oba na be pe bibia manimu ayedu on say there is difference between so be pe bibia ma omu ayedu and there is difference between say e bia bibi e koso na hu say we die enya ade e say daye what you say enti say ba na say na wo no betimi enya obi a o psychologist okay yes ya obe prepare I don't hear hunamu die okay what I say enu ni hia hunamu die na say ne yesunsumu die a na wo dia fa sunsumfo no so yenso ye line okay na no yetimi aboa wo am wo firi sa de nim because yetimi amoa wo na de kofa psychologist a ye be psycho mind na still emfa sa so na say e physical na say wo muni ka say wo be ya because hunhun bi enu wote so no akopa wo sa hunhun na ye dey afri ho enti no so enya adwuma so e ya ne ye hwe ne say e benkum ni nifa e benkum ni nifa eti sei enti saa fafa ha memfa mfa ha e be boa wo eno ne be ma ti obi wo ane ha na 190 na nyese wo so onko sunsum nipa ho na ni sunsum nipa mo na da bi ohia psychologist ya obe psyche ne mind no ohia ebia sofo bi o preacher ohia ebia nipa bi a otimu se na adwen no odi odi nkomo a otimu se we ni we die se ni na o ye be dey ebe boa eno ni ade ayehia ya zo nya ni nya de bi o yesu ebe sa be de ne nipa na timi aye self assessment hu se we die bia behia psychologist bi no otumefo ana we die da bi tise me konsunsum nipa ho normally no ho unipa na ade ne efa wo ho no eya na unta anya den ehu enti obi ono no wa akire no eno tine yesi ne o twasa no onim se na chiachia obi o wa akire ne be hu se ade wo yi a ekoso wo me bai me na na mi wo fa ase ntamu ide enya ade se eye normal ebia na bibi na eha na adwen kakra so what you say yemfa nimpe psychology bi honko ye de ne kona sa anye ya no se sa kwabrani beti so nti sa de yemfa ne mpe sunsum nipa ho nye den enko eno ne ade a ebetimi aboa nti wo a wotie kire na wo hwe ball no wo na wo mistake a prayer na ye aye so what you say no tinye coach ni gina park ni so ya onim ne ekọ nti se we to ampa mo be 5 o wo wo no emoa e wo se yi ufrim ye de afa oto be 9 a e wo se yi ufrim na foforo ye den na foforo ba nti wo akire no na wo so wo bua nipa no sa wo bua nipa na eno na eye simple e de ma dance nipa na nkasa be dey e be so because e bia the way wo si hu no ono wo hu ne sa right that was from because I can say me trains power say na ADM komo no na o kira me hu say na wiase no amase nya na se wiase asetrem no enya ade bia na ehunhun masem ade bi ho hia psychologist what can someone am do because you nipa bi mo ho a omufra so ba akrom ko ba ko mpa bobia ba akrom ko ba ko from one spiritual person to the other all in mind is say obi na ye no obu ho a ono any mistakes so yes and am how no onamu no physically no ono any mistakes and am how no onamu imagine say e bia oton ade na okọ ba bi na bi akọje direction na ye to ade ne ma afa nipa ba wonto animu nkasa yie nkire no okay yes so one na say guda
ene asema enti anu no me nko ba bi nkwa kasa bi ase asema wo kan e de me ababisi enkomonim sure because na asema mpese me busa won say adanti na yetu ana mo ba mo sunsumfo no ho a ade a mo ye man at the end of the day obi de be obi de nyeye mentwa no be 4 years ago papa me body din me afra no Wangala okay malam da bi alaji Wangala okay se bi ani Wangala fufuro bi dia me pa chonye me Wangala kura meka waka se mi se adwuma na mo ye no eye nye ni nyina na yeye because ebi o ho a o ma ho den enduru ho but o say o try so baby bia fa ho timpese me ho firi ho se die nti ana obi o ha ni die yeye obi o so ani die nyi ne nti a obi die yeye no na obi die nyeye ma me starting free ne ni die nyeye ni so one ebo a eya ne gina nipa na o ba no so me na me ba o na o ba me ho no okay waba o problem o yare ana mama wade say use wade we sorry sa time na kwa direction we mama okay ono be for no ne time ope onim se direction na mama ne time so nko ni e bia na me be fa so akoya ade sunsum na me de ne ya adwuma no o be fa so akoya ade ono ne time ope no ana be kwa akoye se oduru wona so oni wo betwam ni bukura be fu amu wasa nya problem eno ti no bitimi ko ba bi no wanya asam foforo de aka ho no sama ba yes wasi bia Japan we koto yes ebo ahomache no miensa sorry na sha ase se wo de twero sure na mada bia 330 ma bo pitri me so ye nya mo for de metumi ye yeah 3 no hunhum na ka chense sa 3 no onu beduru ho enti wo start se wo twera e wo se bibiye dey esi okay Directions e de ma no enye ye ne ye de ma wo okay but sunsum na ene ne ye adwuma no onu na e kire se ye nkan twa se yese me se bi nipa se wa but ne me de ne ye adwuma no onu no be so adwuma ni ma ye ne yie no onu na e ma me directions se me nkire o se e bo 12 exam kwanta nan so na kase okay enti se wo 12 ne bo na so twam as ata no me da me dan mu hunhum ni na aduru ho ba ba ye adwuma no Edi so ka chem se 12 de anya sen ka 11:30 na je se me bom pempen ho simple nti kon nyesa na ujina ho obeda set alarm Debi kon na no na ujina ho because ono ye mframa enti 12 no ono waduru ho enti so beduru na wo nduru ha wo problem ade na wasoma no na wudi ho on se watch nyina so nyepe watch time no enti bia me time be 12 yi na bia honhoma na ne adwuma so time na bia bo be 12:05 eno se ba ne se be ndey ono onim wiase mu time okay enti was 12 and then WhatsApp phones are bay no me dey abo one wo ha wo dey ai dey abo one sa na tie okay enti se 12 a se ne o ka se 12 11:30 na wo pempen wo ho no sa me se 12 ana me yade a me nsole se 12 no na me firi fie aba ba bia me yemi sunsum nyuma no dabi ebu okwa meda ho me nko fie okay se ne be ya time no beduru no na ho honhom na ye den aba ne wo se me ye no me ye wi a ma ye free the next day metimi aye den ada enti eno ne ye problem a ewo ho no na obi nsusu wo ho a waba ade na wo chene se wonye no sunsum na oba be boa no usunsum ne so sen ne de ni too much de ono abase boa no yes ono sunsum so sen wo de dabi me adwuma no me sunsum so sen ne de ni too much enti otimi bohu sami ameba ho no yefa numbers enye adwuma me ameba ho no bia me sunsum me honhom na ye 10 yeah na bia de be 2 billion sure oh okay enti obebuhu ade na oye ni nyana ase wa ye style bi and oh yes I didn't unya results yes yeah no so yeah one of the psychological way am share edi bu nipa and yes psychological because nipa no bedu na munya hu se osunsum na bro so bebrede o bia no popo ehunya de a azakoy we no ne wasa wu nipa na wo ye na adwuma no ye ne se bosa beba bosa akoy we john be yi nipa bo hu se ehu wo no so nti no fa wetu ya bosa popo fa wetu ya na me bo so wan susuro da be susuro asem okay so be ye ni susuro dia no na onam ne kwan so ode ye den ode ye susuro but to me ne dia minim kwa me fa so me guide o so what you say minim me kai ma me bi ba me hono na okwa asori bi me mu asori ni okay enti oseme me ba wo ba me ho a wo kra de se wonni me ho ya pedada bra ene da be ene Wednesday enka emesro Friday enka na wetie kwate ya ble enka
Friday ma me direction no me fo ka wa brepo junction na ma ka kire mate anase driver no se mesi wo abrosanse mesi wo abrosanse a se me contribute me right na ma cross over left taxi station no horo mesi me ko broni krum ba bia me se dia se busuafie junction very good no mesi wo busuafie junction na nya hwa ma me ne bae no ana me ma omuma ne tena animu ho okay ana me bae na me ne edi nkomo enti ni nkomo die num na chese yaboni dua okay yes yaboni dua but me nyi ntum se yabodua gise makoye hwehwemu aye den ehu ansa na me hu se yabodua yese ono de kasa ni mo no ma hu se yaboni dua ba wo be kwa confirm ansa na wa jeto wo hu ni se yaboni dua ba na nya dua bo okay na ebia sunsumu yare ne ato aye den edi ama no enti me mfa wano asem na wo ka no emfa nya adwuma agise makonsult am ya ka chem se eye dokore ansa na me hu se ne wo ka ne dokore so me ni wie na so ombra inside enti me ye we na me bie gate no o trinity o wura me ho no o hwe me ho na hey ade chese o twahwe kran ke statue bebre ho mo ho ni statue also song kania disco bob dem we can say incense okay and candles and am me di adwuma okay and to wura no hu sa no na dia na say ana bi say no say mpacha wo ma mantia no obi a kade yo besini na kasa no already ni nipa na bohu yes o ye list mistake abi be to ne so o nwura ba bi e te sada ohu bi sada o say odi kaka chem se no akokonfo bi o okay but na because of osum na woman ntine na akoma anya den ampe nto no se mpacha wo ma na me say okay na me sorry na me call ne nchen me bi e gate na me call ne nchen na o say o me pacha wo me wo osum sei mu na me som ne mra no emma kwan se me hu bibi sei mama mani mu aye ma on try som na wo benya yare sa enam ka je se ade no nso ayo more than 4 years more than 4 years ano de me som ti yes okay enti ba sa na me so ma me ni problem me pacho betimi akọ because me ma ha ne de e sunsum nyuma na me ye dai na me ye wa ha sei enti mesero se ne be enkofa problem bi ambro no me nju 1 cd kura me pa choko ampani ampa no da amase oh yes and so mpe na yaresa I don't care okay so what you say na me ja no kwan no ye dey manji ne 50 pesos kura that's me but obi a anko hu say wabu hu sa no e ho kwan no de ehu fufuro kwato no se ofia na akwa ukowu se ne be obi nyesika ye dey afri no me nya adwuma sa de o kan de na che say you ni pa bi mu ho a nyema bi di omunya because of omosom wo mu oh yes because ko benya na yaresa but ne somunti na do na somun nsa na yare hwe ye wi a o mebo asori bi di a kiro okay eno mu pani ba ko pa pani ba ko pa ofrakra ba no ono kwa na mama elite na me so ma no to one come will be anti be ma no to say tram so me come will be anti no enti o ka kire be dia say ne ofrakra no to be come will be anti etwa flight no buy okay oba na me ni di nkomo ena ne ye wo say ye no me make sure say ye be ye ene say me say ja ne kwan a afi na me ye dey me be dubai me ni producer kasa na nke wo say me duru ara ka me kan ba ifo me say ne nke ye nan ene ne de nke be hu so what I say me say we kran ke ko ambulance abreme so what I say enti say e ba ne say na mentie nipa no memfa so mu nipa ne ye dey da bi yes why mistake enti obo wa ne som no esi ne kwan ba de me da bi a me ka me kwa asore me papa oko retire e wa asofodiem onya 6 months oh okay onya 6 months but that doesn't mean say me ma chede na me de baaye no me nya nto because of me papa sum nti okay emfa so me papa okobu na konta me nso me kwa kwa dey me kobu ma konta obia ne ne de say ne nsa baaye nti de ba na kobu ho konta yes oh okay I don't think adwuma e wosa wo ye no so wa anya enu a wo kwa ho be kire nti we adwuma no nyina wi asa kwa asore ka ho oh yeah me kwa asore okay me kwa asore pa okay but you sunsum djuma so se me sunsum me me ane kura me wabrabom right enti what me hunu ba ko asore da bi ebre aye hye ye de ma kwankere ka ho de ntie bi mu de enye de biem number 2 obu akwa no ni hwe ana so ye sunsum oni hwe azene me obaye na mba ho na me so ni hwe apai wani so eno nti na bitimi yale tofom
okay mfi bebre na ne ho nye den ni wuo ene nanim guase tantantan no because oni hwe barade o woni se wakọ baabi akwachi bibia ye den abọ ne ho ban okay ana de tewo okay se ne be ya se in case of say obu fa so oju bibia uboni dua kra enya no ana wo ni bonu so na de ba wo ni bonu so so de ba emfa but eno na ya na mre da ho oh okay eno no ya na mre da ho okay eno tin na young guys na aba no bebre na ba ba miserable no because woni he okay oni mpaye bia obo oni sunsun bia o gira na chi ya obi ba ne ho a otimi bua no ma ne den eyeyie but not dia to ne ho so say sunsun ma adenti a sunsun mi na ne sika wum okay because we gba consultation fi obetu akran kwa no etim bo nkwan ofie na jamfia do twumba bia obi awie mo ha ai otio ka che na asem ne ne wasem na ka che na asem ne ne wasem because onim shi ya che onu ya ndi ni ye etu onim ndi ni ye kura ka che na so onim ndi ni ye kura o cha bi ni wasem ka wiye ya afre me na de be pacho wana na pacho ayesa bi ni onu ntwani ye kura ni ntwani ye to no she sa so what say oni hwe okay but because of say we hu se sunsun nyuma ne sika wo mu especially ne sika duro ya abai no sika wo mu no akopa buo okay no we hwe sudi aguso no akopa nkukuo bia penti ho no akofra ne hu sunsun nipa okay but we ni hwe and design nipa no say wo kɔ no wa emfo because ni ne eta na chi odi be gina ama wo bi na wo be pɛ no ayeyie okay o te say wa okay o te say wa oni ne difference bia nim enti ka do how no kra tre fi anka mfa so ye dey okay e wo so sankrofo no ko drum wa sign ben ya na nima be na be da dia mo hu say according to the same and ampe ba bi mfa enu ne be dey say obi hu oh okay because o ma sheda ko hu school enti adwene mu do okay adwene mu do pa enti obekwa kwatena ne nche chese ni obeje no hwe o be ka se chena nko a me ha no ko ye ni okay obua e ya adwen e do de to onu nyina ye pe okay onu nyina ye pe enti eno so ka ho na ma ni bebre na anya dai enye yie no e no obi wo ho a wa kire na de na wa ye te se de American store yi de no enipa na sha ase se e bank kakra hu se e bank kakra no wo na obua no ne wa ya aka o sunsumuni no ba ho no oh yes se kama ba dem be ma ya wie charge matua maseda me dia ba kan be biem secret bi wo ho ye nka but na me meka ni fidua mu a so kan because you sure niema meka ni fidua mu a ye hu ni se me ba ho no o ma me hu se me nko pen me mpe ade me mpe we me pe we e bi ko masa juice kaka ho waji kaka ho me dia ba o ka kire me se o ye ni ya obecha me buo 500 cedis ampa ma usa ye me de buo na ba aseda wa akiri basa de aba sure adenta me nkoso no nya fine me da ase ho kire wo no ho ne so wo nsempagya osi ho eye mia enti nipa wa boa wo ne nipa na nya aka ena boa na me boa wo no me mua wo se me boa wa wie o me wie yo na se mo bu tot enye se bu tot ade bia ne ye fi level 1 azanya ko level 2 azanya ko level 3 enti se be ya obagie di se wo ba me ho no wo hu bibi no e wo se metumi no time bua wo na ne ma sha ase se ye den epeja dru ba bia e wo se misili ano se wo ntimi anko bi nkra se so twe ye den e ba form oh okay enti se wo ne me be ya aka de a enie ne wo se me kire no ye na usili ade na no apem eye wona wo yo sunsum dwuma sa na se sunsum dwuma fo ni nyina sa na mo tie betima ka jo se almost be 70%. Ntina ebi mutu anamo o me kwa na ni me pagya ba sisi asajagu fo na se de bia na asa ya akwa ahyabase o enya akwa no ayo nipa no sunsum no efri ena ka jo se efri ba bia nsa na duru ba bi okay I say ya bo obi dua na wo dane eye enkakra process it is na no hu ni se o ne ho ato ne kakra enti ne nya ade so obefi wo biomu a adwale atwato wo so dwale no obekire no okay wonchire no but so anika anya first one na ma wa second one be da ba na wanche no wudi aso beka se so wantumi anane ne dua na ma no se wanso hu se na ho to na wa na aye mfum so na wa ma bio enti e ba mo be pem mo ne hu se de me koye de na osanka enye ukoda ko pem mo a o papa se de me hu se niam aye yi o papa de ne be ya de be sile ano se de be me san to fomu bio eye kasa o na yes ade de si ano yes si ano okay
enti obi ba yesu odwiri wa ba fo mu entimi nya dan endwiri but se mantimi anhya ase adan me da ase awie unso hu se edan foundation abasoro kakra no eno ntini wa battery wo mo wa battery so wonim ya aka me da ase one nya me nko adan na edu lenta ebeka ho yes edu lenta ebeka ho enti sometimes no ye sunsum nyuma no ene omo free abonten ne ba no e wo se ntiase bi edan ekoso sanya sa de bia no ye be yemfom so me ba to be ma message se me mfa me number ni ntu dwama no nanka me yes 0248 69 98 0248 69 98 69 98 me direction ne abrepo broni krom abusu afie junction abrepo broni krom abusu afie junction o kire be yadwuma enti se afo ka abrepo junction yeah ye besi wo hefa obesi wo abrosanse anu atwa kwa anim taxi station wo ofu taxi ni bia osu besi wo abusu afie junction usi atwa kwa na within 2 minutes obedu ana wo frame a emnante ne ba be fa wa ba okay ana say free Sofia dankwa amekwan so na eba e won so sa obesi wo abrosanse sa yeah okay besu abrosanse sa eti abusia be fra number 0248 69 98 98 0248 69 98 98 Twins Powers ana ene ne din komo no ene wa me hunu dentie binom etu anamon ekosunsumni ho bi ho na omokoya ade a enyeye wa me hu se ebre eye baako ana biem so me hu se obi okosunsumni bi ona nyema na ipeja abehwe no na asanso so agiagu eno so ye baako ana wa me hu biem so se se usunsum no mprepie ya na esua na okọ no sunsum no na ne de na bro so pia ade a oyema wo no aya na ehu a da so nti no eno so ma ntumi mam na ebiem eye soma yewom ana me de me ba se ha mo sunsum nyuma no ano ya another point ade ade transform me right from the free ha o se aji free wa o se obi e ba sunsum na ni sunsum nyuma pa no o ba no ne etewo so ne e hawo no e wo se sunsum na okura mu no ohun wona me ba ho no yes I was just sunsum no okura me hawo no yes I was say me who say sunsum sure oh okay ano ya kwa be na mfaso se wonni ani okay aha wonni ani yes ene ti obi timi ehio bi no aka che say sunsum bi di wachi ofie tumi di wachi insuo bi di wachi we di wachi no ono nani no ehu different word so what you say ene ho nso no nam no enye aya na ehu ni say asase so die na okan different word no ho no nam no ho no say wu bibia afa na pia asase so so what you say na pia asase so enti obehu say ni ebia ni de ni ensu kase bi yes ana ebia wawalew ono wonam ana o say woniama ebi kura onua nso paade bi wo ba bia wa ya emfa yes nketa hunde betimi abaso ewo ni no ene honhom no kura be me ha onim serious okay obitimi to won ne beka cho say enipa ne yemi nipa nti gya no mame okay usunsum ni na nipa na ba wo ni edi na chi no betimi aba be to warning aka kire wo say enipa na waba wo ho no me de hye no enti se wo mpa asem a gya no mame okay tena se wo so wo emra oh ene bia okay matenti die na menye ene bia mema o say meyo say obetimi afa sa sunsum ne kra de aka ne ho aye adwuma oh okay sada be ya on sadi paro ba ho no yare ya na me ha ne ma no sa wow sa enti ya je bribe waji da me nye bribe me trimoden me tumi amne ne adwuma ne trimoden hu bia approach you say jai obi say je bribe ebi ba to warning okay ebe ka to say jane mame nanse ya me ye adwuma bi nipa no o US okay na me ye na adwuma bi hwe Sunday ni nyame nko anko anti asempa adai hwe kakuru tukum ye try me serious kama brabo no ho se wuye serious o mensa we already ni edika ba be ka kire me kama twu so roku mensa na me dia so nipa ni mu menyi mensa ni film sai so be ma twa mensa no wow me na me ka kire me mu ade anka mepe ade na do ba he no aka ya be gufio bwe na no ana me hwehwe no ana me hwehwe me fire kutukum na so da ho serious nyame nko a but na sense me nim ba bia me free ene ne me ye ne
na ya mama hu say na be ye den e be see ntimi very careful and palm from manify yes Mr. Dami sunsum nyuma no eno ti na make say omo ni hwe na omo gya kunya so omo ye sunsum nyuma no jai so no ni hwe omo wie ye fe oba on ntimi nya hwe so ma esika na the end of the day oje to no sa won we nyina bi nkwa no so dabi nkwa no so hunhun ne ba no ne kasa kura so hu hwe dabi to no ada hunhun ni so oni hwe to no ha ne ho why na so hu odu an ye so hwe nti apart from say eya na omo ewo ne mo say mun jai omo mama no de oba o kana boko so no e de na omo tare dada mo say o kana boko say jai ne mama obi a bra nipa we de me nipa nti de me so e bia mama we ni jai mama ha ni ma be sa na omo tare dada mo no obia ne kwan a omo fa so omo dada and normally na ya na gira sunsun na o de adwuma ne so okay so what you say sunsum na gina odi adwuma no eno na be ma nuanu no di wachi ba no e be ka so bia sisi because ono ba no wa hu ne ope okay wa hu ne ope enti obetimi de no e bi kra na ohia tumi bi kra de aye we a yes obetimi akire onyama obeya obenya sa tumi e be ko no etumi obetimi akire onyama bi a obeye eno ntu no obi wo ho a obi ko ne nchen otimi picking ne tumi no de aye adwuma no timi picking ne tumi no de aye wow menim se bia bibi wo ho bie ma eno so ka ho bia wo de be ka ho ansa na fe me major me next major question ka ho yo sikatuem sikatuya be ai se maba ho na mo charge eno so te sen also bu wo ho a waba oba ye no enyema wo behia wo de be ye ne ho adwuma no ebia waka che ne so ebia ni nyina be 500 cedis yes osi okay enya mesre wo na won teme so enkosunsum nipa ho kwasre mente so ye bo adwuma mo ye di ne ho okay enya ntosi dwan ye di no because me fa me ho nye example okay o me wo ba me ho amenyu consultation fee o ba betra se ye di nkomo okay ni emi hunu no ni esunsum ni be ka akire me no eniem obe direct me say me mpemfa nya ohu adwuma no eno na me be ka akire say besi 1 cedi o okay nti o te so a enso ne ma no nti me te so a anso e mebremu me na ni ada na ya na mo nkire mu sa so nkire nipa na ma se na me kire mu obu o be kire mu akire no be ka akire so de bi ma ka akire say sole ko no I say me mpedi say huni mo bona fa o de so so huni mo bo na fa de so so ye ma huni mo bo na honhom no ye no hu mobo okay ni ye yo no hu mobo enti se obi kwetimi ko bo besia de kwotwe manso wo court so what you say obi timi ko bo besia no de akwa kwotwe manso e wo court eye yie ma no okay enti se woni abrese wo pesa ade ne kwade bia mem se me ka se ho se nipa ne bobo ni se eye se ya se be yo be hu so betimi aye adwuma ne kro gyen de ama no eno ani se pape me pacho enie ni aka ne de me hwe wa obo do okunu aseme do me hwe wa so what you say enti se ba ne sa na wo da dwuni nyina wo ko ma ne pressure okay ma wo sunsu ne pressure boss die se nipa ne ho nto no ne ha no emfiri wa wo so ho nto okay pressure si wo so because o mu ti say mu bia o frame anopa awia na dwo ahomache am fe ya obu o ba sa o frame no ko onye den onfa o se fra onfa me awofa me dia anopa awia ho na so wa frame am mfa o frame na me mfa na bia me yesunsun nyuma ana bia me ti radio esu sei no e na me mfa me ba nya frame be he me score be 9 million na gu me fo so no e na me ntimi nye okay so what you say yes and is a banner sana enye nipa na akọ no ne mfumso eye wo mfumso obi kwati mika zo ma mintu half nye den emfanto na bia na oche sene no me mfa half nye den emeso so akọ anu anu do you expect to be the results because me half na me je me mfa nya hwe me de ato me mfa ntohwe because enso ade no me mfa me sanso ye obi ni mo so a ha na mo pekye nti so okay wo de kana wo se me bon mate na mo bia ahubi penti no mintu asempo ntu ataku oye ne ya bia me bo ho ama ho ana me bi beka ho ana se ye no so tesen ye wo mumie ne bu amemu asole akọ adentia ne enti amemu asole akọ ne se tumi na edu achi na oye wo no ebe no fi wabusuam me me den akọ abusuani makọ akọje no oni nyina so bia akọje me ni nyina so bia enu tina nyankopọ ko opeso sire waje so abo afọlie enu no de ye point of contact dia ye den e dia ma it is a cobana sana so be ka chem se 190 a chenti no untu ahwede a ne maka jo se ne sole kosa hey abuja me pa chop ani friend twins powers
and then obie keys papa me just say mo amanante from D4 back to another D4 from sofo to sofo from paibo to paibo malam to malam comfort to comfort spiritualist to spiritualist de keka to de keka hono amunya muaye no ene omo hunu niema bia mo na mo ya na se ekoso ntia mo ntimi nya muaye wei ejire se hwe asetera mu nsem edwada kopem fiada wiadonko akopem no na because ana secret ni nyina ye epie free Twins Powers was 0248 699898 0248 699898 na de how bia no me pa chocho ba na de so timse sunsun nyuma ne e no ho enti mama kan kire me say na say ma anyama moa me ho kra asem ubewura ho wia na ma sorry dabi o ba fa so timse sunsun nyuma ene e no ho no okay nti o ba na o de no na ye den ashe otirim okay obeso na me say na me basiri ni na me SD o ye basiri ni akọ basiri ma me ho na me Jehovah ni me SD ni o ye Jehovah ni akọ Jehovah ma me ho but so wani abre na o pa bibi dia na so pese wo ba bra okay e dia be bi me na ka ho eno meka se so far no sa eniema we na etimi ema enyema bu a yekose yekoje directional enye we but ne ya na ye me ya pa ne omo ni hwe na omutimi bo mutim echi akwankyere no bu wonso a wasua watese obi ka haban simasi ho asem obi ka se odi nsuo yese yese no no so kwakotena baabi akobọ ne sesen wo baabi problem bi bebe bia ye one direction fakubensu dwa oti tami ewu no wante haban bia di anye den anka ho biom enti bibia beba ne ho bia tami ewu okay say nipa no ni mo bia de den ade buwa wo enana na me ka saase mu na me TikTok live na me ka me say so ko sunsum ni ho na so open haban ya dwale a mo no anka san ko pen haban ne mro okay wanka sa men kote dabi ade ntina me ka ne sa ye wo haban ni bu wo kwa ji so odi nkomo wa ase ai na ye bi muso ka se mo no nyankopon na abo ahan no ano de tumi na hyem nti ono de okote no anso kwa so de ma mo nto collection okay ade asofo na ya mo kasa no mo ntie okwa so de ma mo nto collection okay okwa so de ma mo nye dey mo nto collection owura pani bia free a ofiti ya onko okay owura fi o sa omane mo ago onko na no ma me no papa ti fie kra owura papa dem kra so bo sometimes no enipa na bi mu wa ya adwen no minim just like a common sense idea obe use na abo na wa free ne ha no mu no no de nsem bia ba dey abe bata sa nsem no ntimi fa maso ye da no adum na was e ka no create because na wo kra wo dem na ye kra wo timi bo ago yes anza no wa ye den wo ra dem mo na wo kwa kope obi ade na wo dia san wo ho yale na eni die kakra wo de be ma ade no onfama no aka o se nyankopon na agbo aha no de tumi na hyem ti ono hu die nti a o se o de sika o de more anakobon ho de ja so da me ntwa no meba se nyankopon na bo na de no tena ma yare ba o so okay na de wuchini pemwa wa cha wa ha na yare no ba fasa wa kokote okay kote na fa ye ne ode beye enya adwuma bare me kote a me tro so fa ye se ya e was it me den etimi ye adwuma so what just here enti ye wonye man kitinkitin bi wo a ye keka bo man se na sunsun se ma ye sunsun se mo okay sa won hu sa ne ma na obebre eti in all no sa wo trasia eni ma be na wo hwe ni se ni pamfa bedan me trasia ade me chi se ode beba maso ye sikaduro okay so da no me kan me se wonye bi ohun wo be frɛ me a be ka so pesikaduro me mo aba oba me se ma police acho aden no so opemwa there is no way obetima ka cham so the shortcut eyeye okay je bibine ze okwa woni mre okay se wo ye nsu na se enkoso a ka cham se kwate me pese obua me na madwuma na me ye ne den ekoso me mfisika wo okay but ade a wo ya mani padwuma koso eskaba ne nsem de wo bi okay yes you was prayer oba metime ayama a oba yusu ukọ adwuma mu a e wo se wo mfa so kakakra da so na wunya ne de e wo se otimi eden otimi nya se ne be ya wo nsa be ko wa no eno ne ade ehia bade mepe di bum se ajenko fm fia anum se no onko na wonim sika nti menya na sika mra bum ma de bia e be bum na obi odokra ntimi bi sika ye mu ma ene good dining ko swimi mu a
na bedi ne say say na beti medi Jimmy say na beti medi so what you say enti no ni ade ameka to say emfa ma me ho okay say wo ba be pe but say bia wo sem adwuma sem akwantu wo de e kira wo de be obe passport egu me wonom a me yeso adwuma passport there ade na visa na akwaje ana ne document na without passport we dey nya visa so the passport no ma me ka say me document na akwaje ade no sunsumfo mo ye passport ho adwuma yes so ma favor ne to passport ne so a okay and the money pa na kwantu ne adwuma anya oni padua no okay oni padua ne de me fa nya hwe fa passport ne blem na me passport ne na nsole na me nse oda abra beji wa de na fa ko process na hwe because I know na ye biem ni ehu se eye wo a anase nya wo a o de within you no hu se ye wo na o ye dai ubom but ye be kwa wi akire no ta ko da ni obi fufuro okay it is a menti me anya passport ni wo adwuma na me ko ye oni padua wo adwuma na ko na the passport ni se ni nsemu a se ko da ni akosua mansa mpacho pi mebua wa na ma amwa it for passport ni bre me na me nyeso adwuma eno na wuduru a ye hia ansa ne ya visa de ayeden e de amount so what you say it is so hwem na se mistake bi animu a otilo okọ ba bi na neso a akoba se no online bi process no online na no so te say say online abrana me nche okwan obefa so ansa na wa start process oh okay yes sunsum ye mframa sanity enti brana me nche onye obeye ansa na wa start ayeden a process okay sanya sa obi a try 7 times emfa ena na obi ba me ho wa tworo ho exams maako ayi Germany a o de cha wo kosunya wa tworo ho exams maako 7 ni nyina mfa bon omo pe 60 to 65 unya 60 marks wa twa unim ni unya otimi kwa no nya 58 2 pe we nya 58 sa 5 wow yes it is okay to say we are seeing bibi no bi kire obi kra ka kire so mra me ho ache o enso oya oma no akwakotwere afedo hu say bua bo na wie ni a de ya ndia waleja ye ya ba mu no afedo dimrika eba afedo dimrika ye den eba ene fam say bobo yiri bobo bitini bibi ona mo na kwa nkire so I think the next month ye as a 7 versus 6 okwakotwere exams wonderful amaka che say obetwere ye den apase no tu kwan wow so life no enya physical se ni ehunu no yen ti ase se wote sa de wo yase a onam a wo mle but se won ti sa ne ma wo yase a da bia no onam a wo de ahoma be sokon edi ntina by phone timi njai ni paye because ne contract awaje no na dwuma oye no okay odi won ba jo betime jai radio ye tese ma ba kokra o jai kra na atifi kra na ho keka yes ho keka ono so ne contract awaje no because na dwuma ye adwuma and na dwuma na dwuma nko ade a e wo so ye adwuma enti won timi nyai agese ya tu hunhum na firi ni mu ansa na otimi jai senya sa ade a ene entimi ntu awiase ahomani nyina nwiase na awiase asai enti fa so otrim se wo fi obaifo ho okay obetimi ayew to dia wo se wo ya ne so obebo ho ban obebo waware ho ban obebo sika sem ho ban obebo adwuma ho ban se ne be ya ontimi ma me haw na oni ni nkonya manso eno haw no krobe dem so na haw eno so another issue right brand ya yebe yemfa wo kira kwani days a wo trase a wo de ya adwuma obi ba ho a se de o kana ho boa be na o se nipa ne ba enye se bia sika sem yeah bada ho boa ho se sie be de na ho ne be ka se ogra ho a eye chiwade ntwohwe no fa bia ma ho oh ade ametimi aka se eye chiwade o me woni se oba bu ni nsa memma fimu ansa oba na betra makunya ne se obenya asem nipa mo benya asem yeah oh okay enti obu nsa memba twan ne ntwa ansa no ba na se obu nsa obeduru ya no me so obu nsa me mfa onra me engine room ho me do betra ni mu ha no wa sole ko enti obu obara me de ne tena ha onte ase da bi me mpesa nti ona ne tuonya anya se o ye na yi possible tem emba me ni na ekoso enti ne basa na unwura ho no enti se obu nsa memba apart from no ne de me nye sure se problem bi aiden e wo na fa so trim se wo ba no ho beto okay na ebrebe na days no they say mo kuma se enti de bia o hia me bia no obetimi aiden obetimi aba okay obetimi aba so bia mfa me ntu kwan da but me fia that die mfa di agro da bi ho na na adwembone ne ba adan poteni efiada adwembone ba kunima me ho kunima me da me nkunipa but yale ma me de ho na se ne ma me e ho timi se ne ma me o metuma se no
enipa bi o ya ade ye bi etimi sa ade oh okay tina carpenter ni obetimi abobɔ dan no so owia no no asa atutu okay sɛ na mame de enipa bi o yesunsum ni ma bia no odi kan onima de sɛ ya ontimi nye ne yie ase bodi kan sua de sɛ na ansa onima de sɛ ya ontina ko bi de ne ha ba ba da sɛ ade no okay enya sa sɛ ni bra make na ne na oka we yesem fan se papa ya mene na tie odi mani sa me fan se mene na bo ababa ye ababa yo ai se we ababa ye mnya so benya 18 years o da bi sa dem fisusa abaya o pese o titi afa hodie so di pese o bo we ni bon galate mame na metimi champion ma dia ani bi sara meka before se meka se me bon galate se ne o ka no dise my sunsumu hwehwe mu ahu se woni ne nante e be boa oh okay so what you say yes so when in antenna se be boa odi a any only problem we pia we na firi ha because of ha no timpese we ni emum kra betima ni muma ma ne ohun be dwane so what you say ohun ko be dey be dwane yes because anya ne dia o ba so be ha no okay omuwa no nti wo na abeboa no na wose me correct o de that's also ebubo na se wo ba na se we na ene de na also wo ji a ho na ne aka na chire say you do me I do you so what you say ne aka na chire no enti no before say ye be ka say ye sunsun nyuma ma on ye hwehwe mu okay ehu ba bi o ha ni free so what you say eno de me je 100 cedis oh okay ebi enhwemu no ebeka se ne consultation se madam tim ka ho asemu okay ye na ma me sunsun sole ai se bibi na bo bibi so me sara metie okay ena ma me sunsun sole ahonsem ka no o ka no jaro watra na ye ka ne achewa de amo aye na fie because ye de ohunu ka a otumi yo ene de ohunu ka no so de fans ko no ba bi o ene celebrity bi ba me ofra kra na ba no ne pani pa bi okromu a ko tissue okay last week na was omoko etenete e full scan na radio sukra and no chaplain take it ba me moko asem no hwe udi asem no wa ofie na samu yesa so ye ma nipa bonfo mo o ma mi ntimi nyomu mfiri mo papa jai because nipa ko to pa sa na tie nya boni na wadie o se bu na ten oni boni o ene wasanu ne ho se wo ye sa ade ne nipa bia wa hunu bia no sunsun boa 101.9 nipa bia wa hunu bia ojo so tuma yeah sunsun boa but se wo si obu se medie me nye me ane me a ade ne wo hu se wa ye pa o ya onu anim se ade we de wa ye o se me nye okay e ba sa sunsun bia no be boa but se ansem fum so wona nipa bia betimi afum ntino so obi fum wa edurum na bia fa che ba ko mienu miensa free wo kone fa nche bio benim sunsun mu fo ni bia ono de ododa ne se waba be ka wa asem se eye no kware se enya no kware de o ka no de osom oh okay yo so we be free bad sa case no what you want to asem yi oh baby a fire no we a fire I had a fire oh that I do we understand na ono other day enti o sama bi na mu nyina kwenkwen kwa oh masa na dia ye na niema kura ba bi akwa na mu ye nyina amfa sabe na makacho asema no true ko kamestro no na tiviri ya ba na me kamera pacho bia pacho adaruma ba bi akwa ye nyina amfa gospel musician bi okuma na de ne brem oh okay enya wa wasa no subehu ni pakro se ya ku adwuma ne simple okay ya ku adwuma ama na ko to no ya mfra na se ma mo mienu nyina mo ansi wo omo de ko no mo ansi wo ana ko to abogu na ko yeden amada na so bi we me ma me no oni so awon tafo minimpa okay yesu sun kona wa ha na yakodi de nsem brother ya be community be na dependent sorry nkonya so ye mo se be nyina tofu Twins Powers ene ne modi nkomoy ade pa na nyame dia dom a eno nti de bia no entafo tumi munko tu suman david okay mini suman yo oni bi mini nsuo okay entafo tumi ti me trama ba mo akonya so na me de adwuma okay so what you say ene na me de adwuma ene da bua me hwe sofo na me ka so fira akra ba me ho o di video bi chere me okay last week Friday oso wote wa na ne man bai ne man ye entafo ma me entafo okay oba no say da ye be di to ye kon do to ni kusua okay ano papa bi say ada to ni kusua no say da bi o say fia da bia no o record yo be bo kire me e fia da bia no o say da o ma ye to de kusua
Okay. And I say, hey, na mo ye de hu and I say da say wo de wunim. Na papa na de kan tie mi. Say me yes our program to e no ka jom so wo de mate. Me de mbeko mu ni me de me yesofo. Enti me de mbeko mu ni ata wo kuma ase. Na mu ni ata ye de aye den. E de amam. Oba no obo record nkola no 8 years. 8 good years. Me na me ka kire e ma me no mu 8 years. Omokon doctor. Onu ba bia sofo no nam kwa so ko onu ba bia. Papa no fa to ne no. Na so ndo sofo. To oba no ka kire me. Obo kire me. Na me ka kire so wo hu. O sin kwala no. Akono de o sin kwala ne e be mo anyini no. O si omokwan. Sa. E na ba be hira so ma papa ya. E be hira so mo na papa no ho kire no no. Se so asofo de no ya no kra no. Ya bo ni galawe. Anu ti odim ni kaba. Ana sa afra no sofo. Anu ti odim ni kaba. Amra na monya adwuma. So what you say? Enti ye de entafo tumi no. Ene ne ye de adwuma. Okay. Enu ne ye de adwuma. Ye ni hwe ka ho. Okay. Nyame no obo ye no. Ona di sa tumi ni ma ye. Enti entafo tumi ni nyame ne ye de ye den. Ye de adwuma. Ya wie. Enu ane ya de. Ena wo haw bia obetimi aba. Eye sunsumu yare abawo adwuma sam ne haw bia na kwantu obi ti abroti wo bre bo mo de na frɛ me o frɛ 0248 69 98 69 98 o frɛ number we ebejo so ne ani wadi nkomo ye Kumase Abrepo Broni Krom abusuafie Junction Kumase Abrepo Broni Krom abusuafie Junction wa de ayira and up as a back and cray. Okay. One can of credit, I remember. O be a Madian, a say, and then I did be an idea of Solianadia by ho. Eh, Obia, and Tinia Juman can get you. Tabby be a sumasum, and Tinia Juman can take it. Obi you assassin, what the car, Opasa can a Johnny Doom. And I know Papa been in a year by last week. On by and on the bank in Incrophobica is soon a nazo. Ya bet you mock too many. I'm a chum, my dear, or Munchro Mudin, and for mammy. No mon condemn to my dear Moye. Wait, Messiano. Oh, now, oh, dear Mr. Odia, Yahoo boy, and one on case that. I'll probably make 30,000. What do I say? 30,000. But I'm in Pejata, me won't cost to them to Macunianos, Laminian. Your friend David Anaba. David Anaba. I don't know the Oka. I don't hear me. I know the ever can actually. Because without a no, it's me yet. 30,000. 30,000. Oh, come a jam. Okay. O commercial police station, Medinda. Sadi Ninti. Or Jessica. A jam. I let a brother, I bet yes, I recognize so. Or number BM 0248 69 98 0248 69 98. Omo dia fra o sabe kame. You da say how be a dawso no. To me kana fa bra. Na oba nko de uwura ye ho nko de a. Ye fra ho Abrepo dai Broni Krom Abusuafie Junction. O die. So to daily mo adwi mu na yes ade anu Friday member. Mate. Ai Friday dey shebedem. Anopa no nsia ko. Many problem na mesi ho. Me hwe wani. Abusa me dey na odame ko dia Daniel obetumi afremi okay dia ha na brema kwan atumi dey dwumade ni nyara asi sorry dey na evangelist awusi ana etro so aman na ansa na no yenti wi. Na dwen so about 10 na say about 10 to 10:30 bi am here TikTok live. Because overcall you come koja 10 to 10:30 bi am here TikTok live. Oh, okay. To betumi follow twin powers. Yes. Okay, or TikTok. So dey when say minimu. Sir, who happen to be class at a good rock. Hey, sir, me now. I am in Fahobio. I have found. Yevishia, you're quite too. I was yes, sorry, ye de Amuzuki, a Jamquan evangelist. We see at Rosso de my better say, Yamamu, any tea addition. Uyam ayokro, anasa emoke cow, Uya Amuzuki.